ijambo ry'Imana. Imana umugisha mu izina rya Yesu. Kadusoma ijambo ry'Imana gatete nadufashe duhagaze kuva ibice 14. Exodus chapter 14. Katwese dufate Bibiliya zacu. Let us all take our Bibles. Nta kibazo niba ifite muri telefone nawe wirebemo. It is okay, you can use that one in your phone. Kuva 14 Exodus chapter 14 murongo waho wa 10 verse 10. Aravuga ngo yego. Farawo abatuze abise babura amaso abiseri bubura amaso babona abanyegiputa bahuruye inyuma yabo baratinya cyane abise batakira Uwiteka. Babaza Mose bati namva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire muri ubutayu. Niki cyatumye utugira utyo kudukura muri Egiputa? Sibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorere abanyegiputa kuko ikiruta ari uko dukorera abanyegiputa kuruta ko dupfira mu butayu. Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka bazane uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubona ukundi. Amen. Kadukomere Imana yacu amashyi menshi. Let us bring our hands together for the Jesus. Mureke dusenge kubw'ijambo ry'Imana. Let us read for the word of God. Data mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus. Waratwakiriye. They have received us. Mana natwe turakwakiriye. We receive as well. Ntabari twebwe. They should not be us. Ahubwo ugaragare muri twebwe. But you should be manifested in us. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. May your name be glorified. Ubwami bwawe buze. May your kingdom come. Ibyo ushaka aribyo biba. May your will be done on the earth. Uyu mugoroba ibyo ushaka aribyo tuvuga. Tonight may your will be spoken. Ibyo ushaka aribyo bikorerwa muri iri hema. May your will be done in this tabernacle. Turakwakiriye rero nguvugane natwe. Welcome us to speak to us. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Turagushimye. We thank you. Kubanye natwe. That we are still with us. Kugiye gukora ibikomeye hagati muri twebwe. To work the mighty things in our midst. Abanyegiputa twarebaga ntituzongere kubabona ukundi binyuze mu gukomera kwawe mu izina rya Yesu. Amen. Kadukomere Imana amashyi menshi. Reka ngusabe usuhuza abantu babiri cyangwa batatu ubabwire ngo ikaze mu nzu y'Imana. Mubwire ngo ikaze muri rejoice room. Ikaze mu cyumba cy'umunezero. Ahangaha niho tubonera umahoro. This is the way we get peace. Aha no Bartimayo amateka yahindukiye. This is where the history for the Bartimayo has changed. Niba warabikoze kuri bariya, if he does those ones, birashoboka ko natwe ubikore. It is possible that you're going to do it for us. Kandi uduhereze kubyemera. And also going to give us to accept it. No kubyizera. And to believe in it. Izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndabasuje mu izina rya Yesu. I greet you in the name of Jesus. Kadukomere umusemuzi wanjye amashyi menshi. Kadukomere na gatatu watuboye yoboye muri gahunda. Let us clap for the gatatu who led the program for us. Kadukomere n'abaririmbyi batuyoboye mu mwanya wo kuramya. Let us bring our hands together for the singers. Katubakomera amashyi cyane. Let us bring our hands together for singers. Bakoze Imana mwisho bahereza umugisha. Thank you have done. May heaven God bless you. Reka nawe wikomera amashyi ko wumva umwuka w'Imana ukaza mu nzu y'Imana. Bring your hands together for yourself because you have been obedient to the Spirit of God and have come in His house. N'amahirwe wagize. It is a privilege that you have got. N'ubuntu budasanzwe. It is a special grace. Kuba wisanze hano hantu. To find yourself in this place. Kuba wahisanze rero. To find yourself here. Ndakuraho Imana isumba byose. Ntabwo Imana ishobora kugusezerera amara masa. Bibiliya iravuga ngo nk'uko imvura iva mu kirere ikamanuka n'isiga idatoheje ubutaka ngo niko n'ijambo ryayo ridashobora kumanukira ubusa. Rero icyo ndi bugusaba uyu mugoroba ni kuri ubutega amatwi ukumva kuko ikizagukiza nicyo uzumva, ikizagukiza nicyo uzemera. Ndashaka tuganire umwanya muto ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ryabayeho tubaho. Ijambo ry'Imana niryo ryabayeho isi ibaho.
and the word lived existed. Rero ijambo ry'Imana So the word of God ntago rikomezwa n'amagambo yacu, cannot be strengthened by our words. ntago rikomezwa n'amagambo ya Appolinaire, ntago rikomezwa n'undi muntu uwo ari we wese, ahubwo rikomezwa n'umwuka w'Imana ujya inyuma y'iryo jambo ukarishigikira mu izina rya Yesu. Mwitangira Bibiliya iravuga ngo isi hariho nta kintu na kimwe cyari kiriho, umwuka w'Imana niwo wagendagendaga hejuru, haje ijambo amazi atandukana n'ubutaka. Rero uyu mugoroba utega amatwi icyo wumva nicyo kigukura kuri urwo rwego kikagushira ku rundi. Kumva ni kimwe no kwizera icyo wumvishije ni ikindi. Zose rero ndagusaba ngo winginge Imana utega amatwi wumve. Haleluya. Abisirayeli ndashaka kuvuga urugendo rw'ubutayu. Urugendo rw'ubutayu nasomye Bibiliya sanga harimo ibice bitatu. Ibyo bice bitatu nibyo turi buganire kandi dushingiye ku ijambo ry'Imana. Abanyegiputa bakoresheje uburetwa abakozi b'Imana cyangwa abana b'Imana. Bibiliya iravuga ngo yabwiye Mose, iramubwira ngo Mose, ngo numvishe gutaka kw'abana banjye, ngo ndakubwiye genda ubwire Farawo ngo arekure imfura zanjye. Imfura z'Imana. Ushobora kwibaza ngo niki cyatumye Imana yica imfura zayo muri Egiputa, mu butayu. Wakwibaza ngo niki cyatumye Imana ifata imfura zayo yikuriye uburetwa ikazizana yarangiza ikazicira mu butayu. Ushobora kubyibaza nawe. Bwira mugenzi ngo niyo mpamvu turi hano hantu. Imana ntabwo igishingira ku marangamutima yacu, ntabwo Imana igishingira ku marira yacu kugira ngo izidutabare. Imana yacu ni Imana y'amahame. Ubaha amahame winjira muri Kanani yawe. Nutubaha amahame y'Imana uzagwa muri Kanani. Haleluya. Abantu benshi baza mu nzu y'Imana bagasenga bakarira. Ndagira ngo utangarize uyu mugoroba ko amarira yawe n'agahinda kawe n'ukuri ntigashobora gukora ku mutima w'Imana, ariko umunsi uzashiraho amahame ukubahiriza ayo mahame, Imana izava mu ijuru ize yirukanka igutabare. Kutubaha amahame y'Imana bituma abantu benshi bagwa mu butayu. Kadukomere Imana amashyi menshi. My goodness. Hallelujah. Ndimo gutegura iyi nyigisho. When I was preparing this teaching, nabitekereje, I thought of it, ndangije ngira ubwoba, and I was terrified, ndangije ndasenga, and I prayed. Ndavuga ngo Mana, I said, God, mishurira icyo ushaka kubwira ubwoko bwawe. Reveal me what you want to speak to your people. Mishurira menye icyo ushaka kwigisha. Reveal to me what you want to speak to your people through me. Kuko abantu benshi barabikeneye. Because many people need it. Ubuhanuzi. Prophecy ntabwo bushobora kugukuza, cannot make you to grow. Gusa ubuhanuzi buguhereza icyerekezo, ariko ntibushobora kugukuza. Urebye ku myaka y'abantu bapfiriye mu butayu, guhera ku myaka 25 kugeza ku myaka 80, abo ngabo bose baguye mu butayu. Kugeza igihe na Mose nawe yaguye aho ngaho. Kubera iki Mose yaguye aho ngaho? Experience rimwe na rimwe
isunika umwuka w'Imana So it pushes the spirit ukaba of ushobora God gukoresha experience to use yawe your experience ukagwa aho hantu. and you die from that place. Mose Imana yaramubwiye ngo kubita inkoni umubare kabiri, So Moses, God told him to strike on arangije the we rock twice. ararenza And he struck the agwa aho hantu. and died from that Imana place. nivugana nawe When God speaks to you, icyo bigusaba what it requires you, ubahiriza amahame obey the principles kugira ngo icyo Imana yavuganye so nawe that what God spoke to you igisohoze. can be fulfilled. Kuki Imana yabwiye Joshua, So when what God told Joshua, yabwiye Joshua told Joshua iramubwira muri iki gitabo, in this book, iki gitabo Mose asize book that Moses has left to you, ugisome read it, wubahiriza amahame obey the principles, zakwinjiza mu gihugu cyawe. make you to enter to your Dukomere nation. Imana yacu amashyi Let us menshi. clap for our God. Icyama Imana So I wish God ikaduhereza ibyo hishurirwa. could give you that revelation. Imana yacu ishimwe cyane. Praise our God. Haleluya. Hallelujah. Ndanezerewe, I'm really so ndanezerewe. happy. I'm so happy. Ndimo gusoma nibajije, When I was reading, I asked myself, Imana irambwira ngo God told me, ntago nafashe ubwoko bwanjye I didn't take my people ngo mbunyuze mu butayu so to make them to pass through the wilderness, ari uko nari mbuze imbaraga so that I didn't have power zo kubanyuza ahandi to make them to pass ngo another way, mbageze mu gihugu and cy'isezerano. I delivered them to the promised land. Impamvu Imana ikunyuza mu So butayu, why God make you to pass through the Imana wilderness? ibigira ngo igukuze Then for God to make you to mu grow buryo bw'umwuka, in a spiritual kuko way, umwana mutoya, because a young one, a umwana mutoya young child, hari icyo udashobora you kumuhereza cannot even, you can't give something to ari a younger ukujya atari child, uko utamwanze. not because you hate him. Imana irambwira ngo God told me, nanyujije ubwoko bwanjye I mu made my butayu people to pass through the wilderness ari ukugira ngo mbanze mbacure, for me to mold them, mbanze mbigishe, to teach them. Imana ibanze gukuremo imitekerereze So yo that's what can take yo muri your Egiputa. mindset, the mindset of Egypt. Haleluya. Hallelujah. Imana yabanyujije mu butayu God made them pass through the wilderness kugira ngo ibanze batuninge so neza, that they can tune or mold them. ibanze bakuremo ya myumvire. Can take away all the mindset. Niyo mpamvu twasomye That's why you have read ikibazo cyabaga cyose every problem that could come. bagahindukirira Mose They could turn against Moses. bakamubaza ngo They Mose, can ask Moses. ese muri Egiputa nta mva zabagayo, So we had the term with Egypt. kuki utaturetse ngo nibura tugwe hariya Why hantu? did you leave us to die from Egypt? N'abana benshi Even men mu people buryo bw'umwuka in a spiritual realm, bagera mu nzu y'Imana, they get into house of za God. bintu bababwiraga So what they were telling you, wabibura when you miss them, agatangira kugira imitima you start ibiri, having two hurts. akavuga ngo ahari aho nsubiyeyo Just when I go back to where I was, ntashobora gufata bya I bintu. can take what I Niyo want to mpamvu take. babwiraga Mose That's what they tell Moses. bakamubwira ngo Mose, That Moses, niki cyatumye udukura what hariya made you to deliver us from the iyo Egypt? utureka So when you leave us, tukagwa hariya we hantu? would be died from that place. Ese muri Egiputa That in Egypt, nta mva zabagayo? so they were tombed there. Imana yacu ishimwe cyane. Praise God. Haleluya. Hallelujah. Urugendo rw'ubutayu The journey for the wilderness, rimwe na rimwe sometimes Imana ibitunyuzamo God makes us to pass through that journey atari uko Imana itwanga, because God does not tell us. ahubwo ari ukugira ngo Imana So it is for the God ibanze itunganye ibidatunganye. so to put everything into an arrangement. Mu gihe cy'ubutayu rero At the season, at the time of the ujye wihanganira wilderness, intambara uhuriramo nayo, patient with the battle ujye wihanganira gusuzugurwa uhura be nazo, patient with the reproach that you kuko iyo encounter. tuje mu nzu y'Imana So when you have come in the house of God, tuba tuvuze ngo Mana we say turaje, that God you have come, imbaraga zawe so may your power arizo zitugenga, so also control us. ibyo ushaka May your will aribyo bitugenga. so control us. Rero ibyo Imana ishaka So what God wants, iyo utabyubahirije so when you don't obey them, ntabwo amarira yawe so you will cry over Imana ishobora tears. kuyumva. God cannot care for your Ndagira ngo tears. utangarize, I want to tell you, na muka Potifari yararize, even Potiphar's wife cried. yaririye Potifari, She cried for the aramubwira pastor. Yosefu yarafashe ku ngufu. Joseph raped Amarira me. ya muka Potifari The tears for the ndagira pastor's ngo wife. urebe neza So I want to fetch ko atariyo marira yawe. so it is your tears. Imana God yita ku kintu gituma urira, care what make you to cry. ikiri inyuma yo kurira So the reason behind your nicyo crying Imana is yitaho. what God cares for. Nidukomeza imbere So when you go in front, ndabereka ahantu Abisirayeli I'm batatse going to show you where they were divided. bamaze kugera ku rwego After rushimishije. reaching at a certain point, Imana ihamagara Mose, God called upon yamubwira Moses. Mose, So that Moses, gutaka k'ubwoko bwanjye the crying of my people, ndakumvishije, I've heard it. fata ibi ngibi ukora ibi ngibi, Do ABCD. haravamo iki ngiki. So then we come out this. Rero mu rugendo
rw'ubutayu So the journey of the wilderness, ujye wihanganira intambara uhurira be patient nazo. with the battle that you encounter. gusa iyo wamaze gusobanukirwa After understanding uru rugendo rw'ubutayu this journey of the wilderness, ntabwo uterwa ubwoba n'ibyo urimo you're gucamo, not terrified with what you're passing kuko through. Imana ikunyujije mu butayu When God makes you to pass through the iba wilderness, ifite ubushobozi has got bwo authority kukurindira muri ubwo butayu. protect you from the rero wilderness. ujye ureba umutima wawe So when you see at your kugira head, ngo utivovota. so don't let it to mama. iyo wivovose So when you mama against the Imana God, ireba mu mutima. God sees in your heart. aba bantu bivovoteye Imana These people mama against the God. ni abantu barebye inyanja itandukana The mu people kanwa. that see the parted. aba bantu bivovoteye Imana These people that complain ni about abantu God. inkingi y'umuriro yabarinze, The people that the cloud ariko bageze imbere but when they reach it far, baravuga ngo Mose they turn to the Moses. wakoze amakosa. So you did a mistake. reka nkubwire, Let me tell you. hari igihe Imana yemera gusuzugurwa Sometimes God allows you the reproach to come onto you. kugira ngo igutunganye, So with a nutrition of knowledge, uzakomeza abasuzugurwa mu gihe kiri imbere. to pray for the people who encounter reproach in the future. hari igihe Imana yemera abantu bakakwanga Sometimes allow the people to hate you. kugira mu gihe kiri imbere So in the future, uzakomeza abantu barimo you will kwanga, strengthen people that you also be kuko hated. uzabwira amakuru abantu uzi. Because you speak the information that you know. niba warakoze ubukwe So if you had a wedding, hakazamo intambara and so you encounter the battles, bikageza ku munota wa even nyuma the last part, the last moment, bakubise hirya no hino bikanga, so you're finding everything that we couldn't see. Imana anything. nizi ikabikora. But God, when it comes and uzavuga ngo ibi ngibi ni Imana ibikoze, God has done si this. umuryango wanjye, Not my family. akazi kanjye kari My kabinaniwe. job even have been failed. nujya guhereza umuntu inkomezi So when you're going to strengthen someone, abyumve to listen to it, nk'amakuru uzi neza, that you speak the correct atari amakuru information, wabwiwe. not been told. rero niba ushaka kugera muri Kanani If you yawe, want to attend to Canaan, itegure no guca mu butayu. get ready to pass through the niba wilderness. ushaka ibintu bikomeye, If you want the great things, itegure intambara, get ready the battles. itegure gusonza, So even the hungry, itegure kugira inyota, so to have the thirsty, igere kwambara get ubusa, ready even to be naked kuko mu gihe sometimes. kiri imbere Because in the future, iyo kwambukije inyanja itukura when you made it to cross the Red Sea, izakugeza no ku isezerano it takes cyawe. even to a icyo promise. dusaba What it ni requires you ukwizera ijambo to ry'Imana. believe the word of God. kadukomere Imana Let us amashyi cry for menshi, God. kadukomere Imana amashyi Let us menshi. cry for God. haleluya. Hallelujah. ntabwo ari wowe ibibi byagenewe kubaho. The bad things were not made for you. hari impamvu Imana irimo gutuma kuri ibyo bintu There's a bikubaho. reason why God is allowing you to pass through such hardships. iyo wamaze kumenya iyo mpamvu rero, So after understanding that reason, ikikuje imbere cyose what comes in front of you, ugitesha agaciro, please you don't care about it. kuko Imana yawe Because your God ni inyembaraga is so powerful, kuruta intege nkeya urimo kwiyumvamo uyu more munsi. than your weakness that can ujye heal you. wita ku cyo Imana yakuvuze, Care what God spoke about you, utesha agaciro iby'amaso yawe abona. and don't care what your eyes see. Imana yacu ishimwe cyane. We praise our God. Yobu niwe wigeze kuvuga ngo, So one person said, aravuga ngo erega bene data, so that brethren, mu kuboko kw'Imana the hand of God, habamo ibyiza n'ibibi. they will have the balance. iki kintu nugisobanukirwa If you understand this thing, ntabwo uzigera wivovotera Imana. you will never complain or the mom against God. haleluya. Hallelujah. tumushimire umwami wacu. Let us praise our King. baza mugenzi wawe Ask your neighbor, ngo hari icyo urimo kumva. is anything that you are hearing? haleluya. Hallelujah. Imana yacu ishimwe cyane. Hallelujah. haleluya. Hallelujah. izi mfura Abisirayeli nibo mfura zacu. The Israelites are the firstborns to God, the elder brothers. aba bantu baza muri Egiputa, When they were coming to Egypt, Imana yabateguriye ahantu bita Gosheni. God prepared at the place called Goshen. Gosheni Goshen hari hatandukanye n'ubundi butayu. was different from other wilderness. Mwumve kuntu Imana itangaza. Listen how God is aba amazing. bantu bari baje bagurishije mwene se. These people, they come after selling his brother. Imana yirengagiza ubuswa bwabo. God neglected their foolishness. Imana yirengagiza ubugome bwabo. God neglected their evilness. iragenda ibategurira ahantu heza cyane. A beautiful place. Bibiliya iravuga ngo Bible says, Farawo Yosefu amubwiye ko bene se baje, so when Joseph told the father that his brother are coming, asanga Yosefu yabateguriye ahantu hita Gosheni. so Joseph prepared a place called Goshen. arababwira bene data, So that brothers, mujye mwirirwa muri Egiputa, so spend the whole day in Egypt, ariko nimutaha but when you go home, mutaha i Gosheni. go to Goshen. I Gosheni havuga iki? So what does it mean, the I Goshen? Gosheni The place Goshen, ni ahantu heza, it is a beautiful place. ni ahantu h'amahoro. It is a peaceful place. Icyamu uyu mugoroba So I wish tonight urugo rwawe to your
Gosheni could live in Goshen. ukajya wirirwa mu butayu bwo You hanze spend the whole day in the other ariko wilderness. nutaha But when you go back home, ugataha i Gosheni so you find yourself in mu Goshen. buryo bw'umwuka So in the spiritual i realm, Gosheni Goshen ni hamwe is a place. na Egiputa ni ahandi. So in Egypt is another place. Ubutayu abandi birirwagamo That other people could spend in. birirwaga bababaye So they could spend the whole day in the wilderness. ariko aba bantu But these people, bataha when they could get home, bagataha i Gosheni. they could get home at Ndasaba Goshen. Imana yo mu I ijuru pray to Heavenly God ihereza ubuturo bwawe to give you residence. gusa ni Gosheni. So to stay in Goshen. Nababwiye I have told you, ikintu wemera everything that you accept, kiragukorera, it works for you. ikintu utemera Everything that you don't accept, ntigishobora it kugukorera. won't work for you. Ntacyo byaba bimaze So it is for nothing. kuva iwawe mu rugo So to come from your wari home, ufite umwanya wo kuruhuka to have the time to rest. ukava mu kazi You come from your work. unaniwe So when you're wagera tired, no mu nzu y'Imana when you get into the house of God, Satani the devil akagutwara ibitekerezo, gets your mind away. ariko ugize umugisha But when you have the blessing, wajya ugera mu nzu you y'Imana go to the house of God, ugatega amatwi you listen well. kuko icyo uzumva Because what you listen to, nicyo kizagukorera it's one that igitangaza. will also make a miracle for Abantu you. benshi baza mu nzu Many people y'Imana come in the house of God, bazanye imyenda so bringing the clothes, n'imibavu ihumura neza, so good perfumes, ariko amatwi but their ears bayazana mu nzu are y'Imana. outside the church. Bwira mugenzi wawe ngo igikenewe mu nzu y'Imana ni amatwi yo kumva. So what works in the house of God are the ears to listen. Mubwire ngo igikenewe mu nzu y'Imana ni amatwi yo What kumva. is the needed in the house of God are the ears to listen. Iyo wumvishije When you listen, umenya ingingo ikurengera you know the reason that fights for yourself. mu bibazo uhura nabyo. In every problem that you encounter, Uravuga ngo handitswe gutya. say that it is written. Iyo uhuye n'intambara When you meet the battles, wahura n'ibyiza when you meet the good things, kuko wize ijambo ry'Imana, because you have learned the word of God, urabibwira ngo handitswe you gutya. say that it is written. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Haleluya. Hallelujah. Yesu nawe Satani yaramugerageje, So even the devil tempted Jesus. aramubwira ngo Satani, Said that devil, reka nkubwire, let me tell you, ntabwo njye ntunzwe n'ibyo I kurya. don't live on the bread. Ijambo ry'Imana The word of God ryantunga. can sustain me. Ese ibyo bintu murabyizeye? Do you believe that? Ibyo bintu Do you murabyizeye? believe that thing? Niba ubyizeye komera Imana If you amashyi believe you menshi. can go for God. Ijambo ry'Imana ryagutunga. The word of God can sustain you. Ijambo ry'Imana ryakwambika. So the word of God can clothe you. Ijambo ry'Imana ryagukorera ubukwe. So the word of God can make a wedding for you. Ijambo ry'Imana ryakubeshaho. So the word of God, you can live on it. Guca mu ijambo ry'Imana Through gusa the word of God only. ubuzima bw'abantu burahinduka, So the people's life changes. kuko wakiriye gusa ijambo. Because they have received the word. Ukamenya niba Dawidi yarabivuze ngo When David said that, ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye, so the Lord is my shepherd, ngo sinzakena. I won't lack Iri anything. jambo ukaryumva, And you listen to this word, ndakuraho Imana isumba byose. Ntabwo ubuzima bwawe bwasigara nk'uko bwari bumeze. remain the same. Ni Imana igishigikira ijambo ryayo. The God that supports His Ni word, Imana igishigikira ijambo the God that twumvishije. will support the word that you have Iyo heard. wumvishije ijambo See that if I have heard the word, ukemera n'amahame y'Imana and you also accept the principle of God, ukayagenderaho, and you walk in the principle nta of God, kabuza icyo Imana yavuze ku buzima what God bwawe spoke about your life kirasohora. will be fulfilled. Ariko abantu benshi Many people twumva ijambo ry'Imana will listen to the word of God, ukavuga n'ubundi nararyumvise. say that I have heard the word of God. Sigaye mfite ingeso zo gusoma Bibiliya cyane, So I now used to read the Bible ku buryo often. niyo naryama ntayisomye So when I sleep without reading the Bible, numva ari ikibazo mfite. so I feel I have a problem in me. Noneho nishize no mu kindi kibazo, As I put myself in another problem, ariko si ikibazo n'Imana but yabikoze. it's not a problem, it is God who did this. Hari igihe nohereza abantu verse So sometimes I send the verses to people. umuntu akabinyishuza, The people could demand when I miss to send. bigatuma nongera kwinjira muri byo no gushakisha ibindi. So it makes me to enter to Bible and to search other Rero iyo things. Imana irimo kugutegura, So when God is preparing ntabwo you, umenya icyo Imana irimo you gukora, don't know what God is doing. ntabwo ujya ubimenya. You don't know what Ntabwo God Imana is doing. ikubwira ngo ngiye kugutegura. I'm going to prepare for you. Oh, ndafashijwe. Kadukomere Imana amashyi Hallelujah. menshi. Nababwiye ngo I've told you, Imana yari ifite ubushobozi Matayo God had authority bwo guterura abana bayo to lift His people ikabageza mu gihugu. and deliver them into the promised land. Muremera ko Imana yari ifite ubwo bushobozi? So do you accept that God had that authority? Murabyemera ko yari ifite ubwo Do you bushobozi? accept that God had that authority? Baza mugenzi wawe ngo niki cyatumye Imana ibanyuza mu So butayu? ask your neighbor, why did God make them to pass through the wilderness? Baza mugenzi ngo niki cyatumye Imana ibakura Ask your neighbor, why ibagenesha did gutya? God make them to pass through the wilderness? Haleluya. Hallelujah.
gukura mu buryo bw'umwuka. The growth in the spiritual realm. Gukura mu buryo bw'umwuka. The maturity in the spiritual realm. Mureke mbahereza urugero rumwe gatoya. Let me give you one example, the simple example. Abasore babiri n'abakobwa babiri baze batebuke. Two young men, two young women, please come. Nawe Faustin ngwino. Abantu bane. Muze ngwino mama. Babiri bahagare n'abandi bahagare barebana. Stand facing one another. Yeah, over. No, egerana. Katubakomera amashyi. Let us clap for them. Kadukubitire Yesu amashyi. Let us bring our hands for Jesus. Mata. Ntacyo mureke. Nari mvuze ngo I've said hari Imana igutegura. Sometimes God prepares you Utazi icyo Imana irimo gukora. when you don't know what God is doing. Imana yabwiye Abraham. God told Abraham, Ngo Abraham, haguruka. arise, Ugende go nkwereke igihugu. the country that I'll show you. Abraham ntiyazana analyze. So Abraham didn't bring the analysis. Abraham arahaguruka He aragenda. arose and went. Mu by'ukuri So surely ntabwo Imana yari yamweretse igihugu. God never shown him the Yaramubwiye ngo country. haguruka So gusa. arise only. Rero Imana yikunyujije mu butayu. When God make you to pass through the wilderness. Iyo Imana ikunyujije mu When butayu. God has made you to pass through the Swat wilderness. ikakunyuza mu butayu In the wilderness bwo kudashaka. of singleness, Bwo kutabona uwawe kabyite gutyo. of missing your fiancé, Cyangwa that I can ikakunyuza mu say. butayu Or the wilderness bwo kutabona akazi. of jobless. Kandi warize Yet you're educated, yewe uri n'imfura. so even you're noble. Nta bantu mwagiye mwigana ukabona bagiye biga ari abana beza, abandi bakiga ari amabandi. So you started with the people who are. Mugahura aparitse ku ruhande akakubwira amatayo bite. So you meet someone Kandi uyu parking a muntu car. waramukopezaga rimwe na rimwe akakubwira ngo Even nyandikira. you are wiser than that person. Aba bantu bose babayeho. So they want Ugasanga umuntu existed. uramukopesha no kumukopeza biranze. Even you are wiser than that Arakubwira ngo person. please fatira urupapuro rwanjye unyandikire. Please, you can even not make it from your. Ugasanga uyu muntu muhuye atwaye imodoka Find that person you met akamanura driving. ikirahuri So he drives the car. akakubwira si wowe bita ryaziga. So don't you call Jaziga? Ndakwibutse twariganye muri So primaire. we had started from the same Wakurura primary. ishusho yawe So when you bring image, ukabona ni wa muntu that is the wakopezaga. person that even he easy to copy from you. Ugatangira mu mutima You wawe start in your heart gukira Imana urubanza. judging God. Reka nkubwire Let rero me tell you, urugendo rw'ubutayu. the journey for the wilderness. Iyo Imana igushize mu butayu When God placed you in the wilderness, ibigira ngo ibanze gukomeze He wants to first strengthen you. aho kugira ngo ushake vuba. So to get married quickly, Washaka utinze you can wagera take mu rugo long marriage, ukarutindamo. and then you have the sustainable marriage. Ntabwo You munyumvishije. have not got me well. Biramaze kubona akazi utinze. It is good to get a job. Wabona ako kazi So when you get that job, umuryango wawe ukabona umugisha, so your family get a abo blessing. muturanye bakabona Your umugisha, neighbor get a blessing. igihugu cyawe kikabona umugisha. to get a Uwo blessing. ni umugisha uva ku It Mana. is a blessing from Hey, God. hallelujah! Hallelujah. Dukomere Imana yacu amashyi Let us menshi. clap for our God. Uyu muntu This person ni umuntu ukijijwe nonaha. is the person that has been saved right now. Faustin we ni umuntu mukuru mu gakiza katumukomera amashyi. Ni urugero nari ntanze. I'm just giving an example. Noneho uyu muntu And this person arashaka gufata umugisha wants to take a blessing. witwa Aris. Arashaka gufata umugisha uri kuri Aris. He wants to take a blessing for Ariko mu others. by'ukuri umugisha wa But Faustin surely birabanza kumusaba it requires him kunyura kuri Kate. Ariko amazina ari hano ni sawa. Kuko umugisha Faustin ashaka kubona the blessing that first to want. urabanza kunyura kuri Kate So it wants first pass through Kate ugere kuri Aris and it goes to Alice. nugera kuri Matayo When it gets to Matthew, uraba ari umugisha it will wuzuye be a full ku buryo blessing. nabona uwo mugisha And when you get that blessing, umuryango we uzabona umugisha, even his family get a abana be blessing. bazabona His umugisha, family will get a blessing. abaturanyi be bazabona The umugisha, neighbors will get a blessing. n'igihugu kizabona umugisha Even the kuri uwo country muntu. will get blessing from that person. Rero umuntu umeze nka Faustin Person like Faustin, iyo ashaka umugisha uri kuri Aris. this wants a blessing from Alice. Abantu bazi fimbo ni bande? Kano kantu gafata amafaranga murakazi. Aka kantu iyo gakuruye gutya kakagenda When you stretch the rubber band, kagera hano hantu, it gets ariko iyo away. ukarekuye But when you release karakugarukira it, it comes back kagusubiraho. onto the same point. Umugisha ukeneye ukiri umwana mu buryo Blessing that you bw'umwuka, want, uwo mugisha nuwubona when you get that blessing, uzakwica, it will kill you. uwo mugisha nuwubona When you get such a uzateza blessing, ibibazo urugo it rwawe, will bring the
the troubles to uwo your mugisha house, nubona when you get that blessing, uzateza ikibazo mu famiye it will zawe. also bring a problem to Niyo your mpamvu family. Bibiliya ivuga That's ngo what the Bible says. umugisha Imana itanga The blessing that God ntabwo gives, ujya yongeraho it umuvumo. doesn't add a Imana soul. iguhaye umugisha nyawo. Haleluya. Nta kintu kiwukurikirana. Nothing for the blessing. Rero biragusaba It requires kubanza you guca ahangaha to pass through that point. ugera ahangaha Through and that point. nugera ahangaha When you reach on this point, nicyo Imana yavuganye nawe God spoke to you, izakiguhereza she'll give it to kandi you, kikakugirira and umumaro. to be very important to you. Reka tureke kwihuta kurya ibintu bitarashya. You should not rush to eat the food which not yet Ntabwo Imana prepared. wayitera stress. You cannot stress God. Ntabwo Imana ijya iba stress. God, you cannot stress Oya him. ntibishoboka. No. Niba Imana yaravuze ngo umugisha wawe If God said that you're blessed, it biragusaba kuwugera ahangaha, requires you to get it on ariko that point. nutsindagira ukarwana So when you fight, Imana izakureka God will leave you. bikugereho. It comes to you. Nibikugeraho When you come to you, bizakugwa nabi. so you have Bizaba nka wa troubles. muntu wubatse inzu ye ku You musenyi. will be like a person that built his house on the Byageze igihe sand. imvura iguye When the rain came, bya bintu biratemba, everything was ariko uyu muntu wubatse inzu ye ku rutare the person that is ngo naho amarembo y'ikuzimu yahaguruka ngo ntabwo azigera awunyeganyeza. cannot even shake a Reka person. nkubwire nkuremo umutima mwene data, biramaze reka gutinda gushaka, biramaze reka gutinda kubona akazi, ariko ijambo Imana yavuze Imana igira ikurikirana. Ndaguhumuriza uyu mugoroba ngo ufitiye inkuru nziza. Imana yacu ijya yumva ibyifuzo byacu, Imana yacu ijya yumva ibyifuzo byacu, kandi rimwe na rimwe hari kutugira ngo Imana ntabwo yakumvishije, ariko ikikwereka ko Imana yakumvishije. Uyu munsi uri muzima, indwara zishe abari ntabwo zazakwishe. Niyo mpamvu nkubwira ngo uri umukandida w'amahirwe yose. Ndashaka kwigisha imitekerereze ikomeye, imitekerereze yagutse. Nicyo Imana yafashe Abisirayeli ibanyuza mu butayu, yagiraga ngo ibanze ihindure imitekerereze yabo, bahindure imitekerereze yabo, bagire imitekerereze yagutse. Hari abantu twaganiraga ejo bundi hano hafi, ndababwira ngo ukwiye kubanza guhindura imitekerereze yawe, aho kugira ngo usabe Imana, Mana mpereza iki ngiki, mpereza iki ngiki. Baza Imana ngo niki wandemeye, Mana niki wandemeye, mu bukobwa bwanjye wandemeye iki, Appolinaire niki wandemeye. Numara kumenya icyo Imana yakuremeye, ntabwo uzagira intambara nk'izo urimo kubona uyu munsi. Uzavuga ngo hari icyo Imana yandemeye, kandi ko mfite imitekerereze yo kugifata nagifata. Kadukomere Imana amashyi mbabwire kano kantu. Imitekerereze myiza, iyo dutekereza imitekerereze yagutse, mu yandi magambo tuba turimo kubaka mu isi y'umwuka. Iyo utekereza ibintu byagutse, muri iyi si urimo kubyubaka, kuko Imana ishigikiriza imitekerereze mizima. Iyo ufite imitekerereze mizima, Imana iramanuka ikayishyigikira. Umuntu ufite imitekerereze yagutse ajya ahuruza Imana, ajya ahuruza Imana, ajya ahuruza Imana. Iyo ufite imitekerereze yagutse, Imana iramanuka ikayishyigikira. Nabwiye abantu, ndababwira ngo ntabwo tungana n'imyaka yacu. Batayo ntabwo ungana n'imyaka yawe, kuko Imana yabwiye Yeremiya, yamubwira ngo Yeremiya, ndakumenye ntarakurema. Mu yandi magambo, singana na bidi yanjye, ngana n'icyo Imana yamvuzeho. Icyo Imana yamvuzeho nicyo gifite agaciro kuruta icyo ndikoresha amaso yawe. Haleluya. Bwira mugenzi ngo imitekerereze yagutse. Bwana asifiwe. Hallelujah. Dukubitire Yesu amashyi. Let us bring our hands together for Jesus. Appolinaire urimo kureba uyu munsi, Appolinaire you are seeing today siwe Appolinaire w'inyuma y'imyaka nka 15. is not the same as a Appolinaire that will come after 15 years. Ndashimira Imana. I thank God. Imana imaze gukora gatoya. God has done a little thing mu byo ntekereza ko Imana of what I'm thinking that God will do. Ibi ushobora kutabyumva, You cannot even listen to it. ariko kuba mpagaze ndimo kwigisha nyangamugayo yicaye hano, But for you to stand over preaching, uyu mugabo aranzi,
This man knows abandi me. benshi bashobora ko banzi hano muri Kigali, Many people know me here in ariko Kigali. nyangamuga uranzi, But that the man knows ukuri me. ishusho yanjye wanyibuka When you uko can bring nagana. your image, you know me Niyo well. ndebye amafoto yanjye, When I see my photos, my ndavuga ngo pictures, ariko man I say that God, wagize neza. He did well. Dukomere Yesu amashyi menshi. Let's bring our hands together for Kuki mvuze aya Jesus. magambo? Why I have spoken this word? Biragusaba kubanza ugatuza, It requires you to calm down ukemera ko Imana igutraininga. and then you allow God to train you. Abantu benshi Many people arashaka kuza mu nzu y'Imana want to come in the house of God ngo ahita azamuka. and then elevate immediately. Ntabwo Imana igikora gutyo. God does not do that. Uyu munsi waba umuhamya, Today uyu munsi nawe waba you umuhamya, can be a witness. nawe waba You umuhamya. can be a witness. Uko wireba uyu munsi The way you see yourself today siko Imana ikureba ejo. is not the same way God sees you tomorrow. Uko ugaragara uyu munsi The way you are being expressed today siko uzagaragara it's not ejo. your true expression Imana of yacu ishimwe tomorrow. cyane. Praise Jesus. Rero twemere So let us allow. tubanze tugende ku ntambwe n'iyindi, So we go by step kuko Imana ishaka ko tugenda. because God wants us to move. Ntabwo Imana yagutaye God never forsake you. kandi nta nubwo yanakwibagiwe, And God never forgot you. kandi kuba umeze gutyo For you to live like that. si uko Imana yananiwe gukora ibyo It's yavuganye not nawe, God to never fail to do what He ahubwo spoke to hari you. urugero Imana ikeneye kubanza kugeraho. But God wants you to attain a certain level. Ibyo nubyemera When you allow that, icyo uzakibona utekereza. you will see and you will think. Mwebwe mwaje gusenga uyu munsi, For those who have come to pray today, mureke mbabwire kino kintu. let me tell you this. Uko wibwira The way you tell niko yourself, Bibiliya ivuga, that's where the Bible ngo says. niko uri. So the way how the man thinks is so is. Fose we twarabiganiriye, We spoke to first, nubikurura neza when you bring it well ukabitekereza neza, and you think it well, uko umeze the way you nuko are wibwira and the way you think, niko uri. same way you are. Ariko nuhindura But imitekerereze when you yawe change your mindset ukareba ibindi mu isi y'umwuka, and you think you see another thing in a spiritual realm, Imana izabikubeshaho mu isi God will y'umwuka. also bring them into the physical world. Umukobwa umwe n'unyumvishije uriyivuze ngo aranyumvishije kabisa. Imana iguha umugisha. May God bless you. Imana igihereza umugisha umuntu umwe mu bantu benshi. God blesses one in the many. Imana ijya yumva umuntu umwe mu rusaku God rw'abantu. listens one in the crowd of many Abantu people. barasakuje, Imana yumva Baritromayi. Many people shouted, but God heard the Bartimaeus. Abantu babyiga Yesu, So they oppressed Jesus, Yesu ntiyabumva. but he never heard them. Uyu mudamu amukozeho But when this woman touched aravuga ngo hari Jesus, umuntu so that there's umuzi. someone who's touched Wakwibaza me. ni iki cyari You can kiba. ask what happened. Umuntu ufite umugambi wo gukora ku So Mana a person with a purpose to touch God ajya ayikoraho. touches God. N'umuntu ufite umugambi wo kwizera Imana, So a person with a purpose to Imana believe in God, izamura kwizera kwe. God elevates his faith. Kadukomere Imana amashyi Let menshi. us pray for Jesus. Haleluya. Hallelujah. Mujye kwiyicarira murakoze bakozi b'Imana. Thank you for servants of God. Mbwira mugenzi wawe ngo hindura imyumvire. Tell your neighbor, please change your mindset. Hindura imyumvire. Change your mindset. Natangiye mvuga ngo I started saying, nk'uko imvura idashobora kumanuka as the rain cannot come down ngo isige idatoheje ubutaka, and leave the ground without being wet, niko n'ijambo ryayo that's how the word of God ridashobora kumanukira ubusa. cannot come down in vain. Abarozi bahuza ibyatsi, So the witches bring the grasses together, bagahuza n'indi myanda, so they mix up the things, umuntu akemerera muri iyo myanda, and someone believe in that, imyanda ikamukorera. and that works for him. Niyo twizeye ngo handitse ngo So when we believe that it is written, Imana igize igashigikira icyo kintu God wemeye. comes and supports what you believe. Haleluya. Hallelujah! Haleluya. Hallelujah! Imana imanuka igushigikira mu izina They rya can Yesu. come down and support you in the name Imana of yururuka Jesus. igushigikire. They can come down and Ndarivuze support ngo you. Imana yururuka I said igushigikire they mu can izina come rya down Yesu. and support you in the Icyo name urimo of kureba Jesus. Imana iguhereza What you ugifate. see, may God also give the part of Ikintu kiri mu what mitekerereze yawe is in your mind. Imana iguhereza uburame May God give you a long life uzakibonesha amaso to yawe, see it with your physical nawe uzaba eyes. umugabo wo kuvuga imbaraga And z'Imana. so you be one to fight the Izina word of rya God. Yesu Kristo. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dukomere Yesu amashyi menshi. Let us bring our hands together for Jesus. Amen. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Hari igihe Imana Sometimes God ijya yemera gukorana na new generation allowed to work with the new generation, n'abantu bafite imyemerere ihindutse, with people who have the mindset that have been changed, n'abantu badagifite experience. with the people who don't have the experience, Uza mu nzu y'Imana ugatindamo, to come and stay long in the house of God, noneho Imana ukayimenyera, and you get used to God, ibyo ikubwiye ntubikore, and what God speaks to you, and hakaza umuntu mu gitondo and comes a person in the akagendera ku morning, mahame y'Imana, and walk on the
principles of God. Imana ikaza ikamushigikira. And God comes and supports the person. Nicyo Imana yazamuriye Joshua. That's why God elevated Joshua. Mwibuke. Remember. Eliya ngo ari ku musozi, Mose ari ku musozi agiye gusenga. When Moses was on the mountain going to pray. Yajyanye na Joshua. He went with Joshua. Iki kintu nagitekereje I ndatanga. thought and all thing and I was amazed. Abwira Joshua. And he told Joshua. Aramubwira ngo Joshua. So that Joshua. Ngo ndumva nshaka gusenga gato. I want to pray. Ngo noneho. So now. Ngo sigara aha hantu. Live here. Ngo ndaje gato. So I'm going to pray. I will come back. Mwanyumvishije. Have you got? Mose aramubwiye ngo Joshua. Mose said Joshua. Guma hano hepfo y'umusozi. Stay down the mountain. Ngiye gusenga. I'm going on the top to pray. Ndaje. So I'll be back. Joshua ngo amara iminsi 40. He spent 40 days ategereje Mose. Waiting for Moses. Imana irebye umutima wa Joshua. Iravuga ngo Joshua wowe ushobora gutegereza Mose iminsi 40 akubwiye ngo araje. Nturambirwe. Wowe yongeye gutegura uzasimbure Mose. Rimwe na rimwe kumvira Imana bituma Imana idukoresha kugira ngo usoze icyo yavuze. Haleluya. Iki kintu muracyumvishije? Have you got this? Muracyumvishije? Have you got this? Hallelujah. 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 Niwumvira Imana. When you're obedient to God, niwumvira Imana, when you're obedient to God, uzarya ibyiza byo mu gihugu. You will eat the goodness of the country, of the land. Niwumvira Imana. When you obey God, uzumvira. Niwumvira Imana. When you obey God, you will eat the goodness of the land. I don't know what troubles you, what tempted you. I know what is your wilderness. Maybe you're in the wilderness of the husband. The husband is troubling you. You're in the wilderness of your wife. Your wife is troubling you. You are in the wilderness of the poverty. But I beseech you, in your poverty, believe in God. Believe in God. Believe in God. Bible says, so obeying God is more than sacrifice. So when you obey God, you're also a person who can give a tithe. Without obeying God, but obeying God, it brings a blessing. So I was enjoying it. This thing pleased me. Giving a tithe, giving offerings, it brings favor to you. Let me repeat it. Listen to it well. You are much concerned. Bella, you are much concerned. Papa Matayu, you are much concerned. First, you are much concerned. We are much concerned. Giving. When about to speak God, you feel you're very happy in you. I'm going to speak God well. So when you feed someone, God places favor onto you. When you give tithe, God places favor onto you. So when you apply that, but giving a tithe, it's not a debt from God. There are people that give tithe and then they demand God. So please don't complain about your tithe. So you have given 1 out of 10. So when you demand a tithe, and also you demand 9, that so we'll be in trouble. But tithe, it is to recognize. So when you give it to God, God places favor on you. God places favor on you. When you feed someone, when I see in the morning, I feel that my heart is rejoicing. And ask what happened. There are things that you have operated. There are things that you have done in the room. So when you have the cloth, and take your clothes, the good ones, and you quote someone that you don't know. When you reach into the so to need God, to be accepted. Hallelujah. To be accepted.
ukemerwa n'abaturanyi, ukemerwa n'inshuti, ukemerwa no mu kazi. Iyo bagiye kugabanya abantu mu kazi, unezeza Imana. Iyo bavuze izina ryawe, abantu bose bicaye mu nama baravuga ngo uyu muntu ni bumukoreho. N'iki kiba cyabaye? Kutamuharira iki kiba cyabaye? Ariko hari abantu bavuga ngo abangaba bagende, undi muntu akavuga ngo nanjye nabyumvaga. Uzi ikintu kiba cyabaye? Imana iraguhereza, ariko ntikabura icyo ikenera muri bya bintu yaguhaye. Rero Imana iguhaye ikenera sayini y'ibyo yaguhaye kugira ngo iguhereze n'ibindi. Rero uyu mugoroba ugira umutima wo gutanga, nugira umutima wo gutanga, Uwiteka azakuzuza igikundiro. Kandi igikundiro buri muntu wese nicyo akeneye. Kugira ngo ushake ni igikundiro, kugira ngo urambe mu kazi ni igikundiro, kugira ngo ukurwe muri karite ni igikundiro Imana yagushizeho. Rero ibyo byose urabikeneye. Dukomere Imana amashyi menshi. Oh my goodness. Yewe data we, turashize. Mureke dusome Bible. Let us read the Bible. Ngiye kubabwira ngo ibice bitatu. I'm going to read the chapter 3. Tunyuramo, that we pass through, tukayoberwa impamvu turimo tubinyuramo. And we don't understand the reason why we are passing through. Hallelujah. Hallelujah. Muri ibyo bice bitatu, the 3 parts, uko byamera kose, in any case, urabyisangamo. You are going to find yourself Kandi there. nubyisangamo, And when you find yourself there, twese turahaguruka, we are going to arise, dutakambira Imana, and we call upon God, ibiduhereze. So that God can give it to us. Nusanga nta nibyo ufite, When we find that you don't have fruit, that you have them, turatabaza Imana uyu mugoroba. We're going to call upon God itwumve, to listen to us. Amen. Hallelujah. 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 Fose dufashe usome kuva 15:23. Exodus chapter 15. Ngiye kwihuta 23. Ku buryo n'iminota 15:23. 15:23. Noneho ntihagire umuntu usohoka, ngiye kubyihutisha tuzumve dutaha. I'm going to rush, don't go out. Murabinyemereye? I'm going to rush. Murabinyemereye? Erega nimwe ba boss. Murabyemeye? Kadukubitira amashyi no muzemeye. Aha, reka tuzumve ro twihute. Fose ihute vuba. Kuva 15:23 aravuga ngo bageze Imara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga. Nicyo cyatumye yihitwa Mara. Rekeraho. Mara. Buri muntu wese ajya agera Imara. Everybody reached at a place called Mara. Niho hantu w'Abisirayeli bashikiye bakimara kwambuka Yorodani. So reached after crossing the Jordan. Bageze Imara. When they reached at Mara, Imara ngo habaga amazi arura. So there was a bitter water. Bari mu butayu. They were in the wilderness. Bagire gutya ngo bahuruke. After crossing, babona amazi. They saw water. Ariko basanga ayo mazi. They found that water arura. Is so bitter. Niyo mpamvu bahise Mara. That's why Mara bisobanuye gusharira. Bitterness. Iyo Imana idushize mu butayu, when God has put us into the wilderness, Imana idushiraho ibintu bidusharirira. So God put us the bitterness in us. Uri mu butayu, when you are in the wilderness, Imana ijya yemera kusuzugurwa. So when God has not even allowed us to discover, iyo uri Mara, when in a Mara, ujya wambara ubusa. So you don't have the clothes. Iyo uri Mara, when you in a Mara, abantu bakugiraho ijambo. People have the word on you. Umuntu utakagusuzuguye, people don't have support to despise you. Iyo uri Mara, when you in a Mara, akugiraho ijambo. You have a word on you. Iyo uri Mara, when in a Mara, urasonza. You get hungry. Iyo uri Mara, when you in a Mara, inzu ukeneye ntubibonera ku gihe. You to get it on the time. Imara, in Mara, abantu benshi barahagwa. Every people die from Mara. Abakristo benshi, every Christians, iyo bageze mu rusengero, when they reach into the church, Imana yibanyujije Imara, when God has met passed the Mara, abantu benshi barasohoka. Many people get out. Niyo mpamvu umuntu akubwira ngo, that's what the person tells you. Jewe nabivuyemo. So I quitted. Imara haramushaririye. So the Mara was bitter for him. Yumva atabyihanganira. And could not be patient. Ajya kwirwanirira. So God fought for himself. Ariko iyo twihanganiriye Imara, but when we are patient, the Mara, hari umugisha Imana iduhereza. the blessing that God
forgive us in Mara. So the Mara, hari ubwiza bw'Imana bubabaho. the goodness of God in Mara. Imara, In Mara, abantu benshi barahagwa. so many people die from Mara. But this evening, ndagusengera ku I Mana pray to God kugira ngo Imana ikuneshereze Imana. to make you victorious over uzahava Mara. amahoro So I can live kugira ngo peacefully, uzaneshe that you can iki overcome. kintu gitware. Take it. Imara uzaharenge mu izina So rya may Yesu. God also go and Imara abantu benshi barahagwa. many people die from Imana Mara. ishimwe ko Appolinaire narenze So Imana. may God bless me. Imana ishimwe ko uyu mugoroba So may God be nawe praised. Imana iri buguhereze That may give it to kurenga Imana mu izina rya Yesu. to go beyond Mara. ndagusabye komera Imana amashyi menshi. ushobora kuba uri Imana utabizi, So you are in Mara and you don't know it. ariko nusubiza amaso But inyuma when you look back ukikontorora and you control yourself, urasanga Imana uriyo, you're going to find that you're in Mara. kandi nusanga Imana When you waraharenze find that you're in Mara, ndaje nkubwire ahandi hantu you're going to ugeze. another place that you reached. nakase ibyiciro bitatu So you have 3 kugira ngo parts tugere muri to Kanani. get us into our hari ahantu hatatu There nyura. are 3 parts that you have to pass through. ahakane And the fourth one, nzahababwira ubutaha I will tell it next time. kubw'umwanya wihuse. Because of the time, ndagira ngo mbabwire Mara. I want to speak about Mara. baza mugenzi ngo yewe Imara urahazi? Do you know Mara? Ask your neighbor. nasanga atahazi umubwire ngo ariko ndahamenye noneho. So I have known the Mara. Bwana sifiwe. Hallelujah. mwamfasha tugakomera Yesu amashyi Can menshi. you bring your hands together for Jesus? ariko Yesu araryoshe tumukomera amashyi. Let's do the last clap for Jesus. dukomere Yesu amashyi Let's menshi. bring our hands together for Jesus. ushobora gufata umuswa nkanjye So you can take a first person like me akamuhagararaho and to stand on him akamuhishurira and also reveal to him akamenya icyo Imana and imubesherejeho. so know what God has created him to do. Yo, hallelujah! 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 ubuzima urimo kunyuramo The life we are passing through uyu mugoroba tonight, turasenga we are going to pray. ntuzabugwamo. You know, to die. Imana iraguhereza isezerano uyu God will mugoroba give a promise tonight. by'Imana izakugirira. God will do what God rero will do. zamura to you. ibiganza byawe Raise your hands. uvuge ngo Mana umpereze kurenga Imara. Give me to cross over Mara. atura n'ijwi ryavuga ngo Mana umpereze kurenga Imara. Give me to go far from vuga Mara. ngo Mana umpereze kurenga So Imara. God give me to cross over the Mara. atura cyane uvuga ngo Mana umpereze kurenga So Imara. that God give me to go dukomere Imana yacu over amashyi Mara. menshi. Let us clap for our God. bwira mugenzi wawe ngo Imara ndaharenga mu izina rya Yesu. Go away from Mara in the name of Imara uharenge Jesus. mu izina rya Yesu. So I want to bypass Mara in the Oriya name baba of kosi Jesus. mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. ariko Imara nihabiwe. So God is good. nigeze kurambagiza umukobwa So I once got a girl, arambwira Appolinaire said that Appolinaire, ibintu byawe byo kwirwa mu rusengero. you are thinking of staying long in the church. jewe narakubonye mbona uri umujama. So I said that you are a gentleman, that I can say. none wowe uhora mu rusengero gute? And for you spend your day in the ariko church, what happened? nari mfite icyifuzo But I had a prayer request. mvuga ngo Mana So that God, umuntu utazashigikira umuhamagaro the wanjye person who will not support my calling, uwo sinkamubone. so I should meet that person. noneho And mu kubinganiriza when I was talking to mu her, mutima wanjye my heart, mvuga ngo Imana ishimwe. so that praise be to God. arambwira ngo Apo So that Appolinaire, ushobora kuba utankundaga so you maybe not love him. none ko utareactinze kubabaye. So not maybe not reacting, maybe not you don't love me. haleluya Hallelujah! haleluya. Hallelujah! ujye ugira amagambo wavuganye n'Imana Have the word that you spoke to God. kuko aho uzashira umutima cyane Because when you press your heart so much, niho hazagukomeretsa. it's one that will also offend you. umuntu ukunda niwe uzagukomeretsa. The person you love is the one that will offend you or hurt you. kamisobanura Let me explain this. ngo mugiye vase niho tureke gukunda se. iyo ukunze umuntu cyane So when you love someone too much, ntureba ko gutya nashatse when I got married, mukabura nacitse mu nzu y'Imana. so that I no longer come in the house of God. umugore wanjye yabaye ikigirwamana. So my wife is an niba idol. Imana ishaka Appolinaire So when God wants Appolinaire, ko ariyo yampaye umugore is the one that gave me that wife. nimugira ikigirwamana So cyane when I make that wife an idol for me, Imana izamunyambura God will take that wife away kugira nongere ngaruke. so for me to come back. bisobanuye neza birumvikanye. ubu urakabyara kandi ukurabyaye komera Imana amashyifuzi. abahungu n'abakobwa. haleluya. Hallelujah. Imana ishimwe. Praise God. iyo ufashe umuntu ukamugira ikigirwamana When you take someone as an idol, akakurutira Imana, and that person is better than God, mu yandi magambo ababaye in ikigirwamana. other words,
is an idol. Imana izemera iguhombye. God will make you to incur losses. Uwo wakundaga. So that person that you loved honestly, umubure. You lose that person. Nabwiye umukobwa namubwira ngo ya. Said that no. Kandi nukuri naramukundaga. Surely I loved her. Ariko turatandukana. But we break up. Agira ngo ni brage ngo ntago nagiye. So that maybe I'm joking. Hashize nk'imisi nkinga. Oyo twarabanaga mu zarabizi. Arambwira byashize. Ndambwira byashize. Nyuma yaho ibitangaza biraba. Afterwards I encountered miracles. Uwiteka mperezo wo kunshigikira. God also gave someone to support me. Ariko twakomeye Imana amashimwe. But you should bring your hands together for Jesus. Uwo muntu urimo kugutesha umutwe mureke. The person who is troubling you, please leave the person. Uwawe ari mu nzira. Yours is on the way coming. Usezerano ryawe ari mu nzira. Your promise is on the way coming. Twari turimo tuvuga Imana. So we are speaking about God. Hari abantu basobanukiwe Imana. There are people who have understood the Imara. Imana na hano tugera ibintu bikatubihira. So Imara is the place where everything becomes bitter for us. Imana na hano tugera abantu bakatubenga. Imara is the place where we are not being caught and then they hate you. Imana na hano tugera twakwapurayinga ntibadusubize. Imara is the place where we reach and then we apply. We Imana na hano tugera ibyo twagombaga ari ibyacu tukabibura. So Imara is the place where we reach to what belongs to us. Imana na hano tugera. Imara is the place where we reach. Waba uri mu nzu ufite n'amafaranga yo kwishyura bakayigusohoramo. So when we are in the house, when you have even money to pay the rent, Imana na hano tugera turi mu mashuri. So Imara is the place where we reach out in our school. Ukabura ibyo wari ukeneye kandi ibyangombwa ubifite. So you miss what you have yet. Bwira mugenzi ngo Imara hararura. So I'll tell your neighbor that Imara is bitter. Katwumve ahandi abayisiraheli bageze. Let us listen to another place where Israel is reached. Oh my goodness, hallelujah. Hari umuntu urimo gufashwa cyane. Kadusome kuva noneho. Let us read Exodus 15 27. Aho na hadi hana Bisirayeli bageze. This is the place where Israel is reached. Reka fose dusomera. Read for us first. Kuva 15:27 haravuga ngo bagera muri Elimu. Hari amasoko 12. Hari amasoko 12 n'imikindo 70. Uretse gatoyo. Hari abantu bajya bumva gahoro. Bageze ahantu hari amasoko 12. They have reached a place with the 12 springs. Komeza. And 70 palm trees. Bagera muri Elimu. Uretse Faustin. Ndabinginze ibintu mu byumve. I beseech you to listen to this. Bizagufasha gukura mu buryo bwo It will help you to grow in a spiritual realm. Bizagufasha kumva ugize inyota yo kuza mu nzu y'Imana. So it will help you to have the thirst to come in the house of God. Aho umusinzi yanywereye akabona ibimunezeza kugira ngo inzoga yiryoherwe. So where everybody have been drinking and enjoying his alcohol. Arenga ububari butanu akajya muri ako kabari. So it goes beyond the 5 bars and also Swate yabonye umukobwa mwiza. Maybe has got a good lady muri ako kabari. In that bar. Swate yabonye ahantu bari indirimbo nziza. Maybe they have got a good songs. Akarenga ububari butandatu. So it goes more than 6 akajya Nyamirambo. So goes to Nyamirambo. Inzoga iriyo ni zimwe nk'izindi. So even Nyamirambo have the same Izo bakorerayo ni kimwe nk'iz'abandi. Wakwibaza ngo ni iki cyatumye umuntu ava i Kanombe akarenga i Remera akavira i Remera akarenga Kicukiro akarenga Kicukiro akarenga Gikondo akagera mu Byanyuma akagera muri 40 ahantu agiye kunywa Skol kandi iyo Skol ni Kanombe yari ihari. Ni iki kiba cyabiteye? Ni ikintu aba yahaboneye. It is a person, it's a thing, something that has got from that. So when you listen to the word and also choose for you, even the third day you come back, even the third day you come back, depending on what was also made it to be sweet. This example was also sweet for me. Maybe I'm going to be a teacher. Telephone. When they donate your phone, when it is a new, there's a something that they give. When they tell you, so when the phone has a problem, they give you a guarantee, the warranty. So give it back, bring it back. It's okay.
uzi impamvu bagashiraho? You know what the reason why they give the warrant paper? Nukugira ngo bakipinga izina rya telefone. It is to keep the name for the owner of the phone. Kugira ngo umuntu atazayivuga nabi. So someone also speak against it. Undi muntu ntajya kuyigura. Will spoil the brand for the phone. Ako kantu gashirwa suko bagukunda. See, because they don't love you. Ni izina ryawe kugira ngo ridatukwa. It is to protect their brand. Rero ni wumva ijambo ry'Imana. So when you listen to the word of God, muri rejoice ugafashwa. So and you get edified and rejoice. Bizagutera imbaraga. It will make it give you power. So kubwira inshuti yawe ngwino. To tell your friend that please come. Ariko urugo ruteka nabi. But when you don't prepare good food, abantu benshi ntago bakunda kurigendamo. Many people don't visit that. Ariko restaurant iteka neza. But a good restaurant that have the good. Abantu benshi usanga batonze umurongo. Many people even make the lines. Nugera hano kwa Mirembe. So when you go to the Mirembe, uzibaza kuki abantu batonze umurongo. People even standing. Hari ikintu bahabonye. There's something they have got from kitandukanye n'ahandi. Hallelujah. Impamvu rimwe na rimwe abantu bataza hano. Sometimes when people don't come here. Si ikibazo cy'aba bantu. It's not the problem for that. Ikibazo ni cy'umutetsi. The problem for the ariko Imana itwambika imbaraga. God give us power. Itwereze guteka neza. To give us to cook the word. Kugira ngo abatugana baje gushaka Kristo. Babe benshi. Hallelujah. Hallelujah. Mudutunga ibiganza mvuga ngo Imana ibongera imbaraga n'amavuta. May God enlarge, give them power and anointing. Mbonye umuntu utabikoze. Yewe katukugira ibanga. Mwongera mudutunga ibiganza kandi. So stretch your hands here. Imana itwongere. May God gives you more anointing, ijambo n'amavuta yawe. More word. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Imana ibahereze umugisha. May God bless you. Reka fose komeza udusomere rero. Bagera muri Elimu hari amasoko 12 n'imikindo 70 babamba amahema kuri ayo mazi. Amen. Hallelujah. Kayongere asome twumve neza. Bagera muri Elimu hari amasoko 12 n'imikindo 70 babamba amahema kuri ayo mazi. Bwana asifiwe sana. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wakwibaza. You can ask yourself, mubutayu in the wilderness hasohotsemo amariba gute? So what did you have the wells in the springs of water in the wilderness? Iyo wumviye Imana. So when you are obedient to God, aho bidashoboka, what is impossible, birashoboka mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Ushobora kwibaza. You can ask yourself, aya mariba asohotse gute? So do you have such springs aya in the wilderness? These springs of the iyo water. tugeze ahantu. So when you reach this point, Imana, God, iduhereze tubimenyetso. Give us the signs bitoya. That itwereka ko Imana yatwumvishije. God has heard us. Iyo urimo gusenga, when you are praying, hari gusenga, sometimes you pray, ukabara n'umuntu kubaza izina. So someone even asks your name. Ariko iyo urenze kuri urwo rwego, but when you go beyond that ukagera ku rundi rwego, and reach a point, hashobora kuza abantu babiri bakurambagiza. Two people, naho bitakunda, then they cannot even accept. Ariko yavuga ngo afazari. So that at least, bonye umuntu ushobora kuba yandambagiza. Someone can even come. Ushobora ku applyinga. You can apply. Abantu nibagusubize. The people that could not even answer to you. Ariko iyo applyinze, but when you apply, bakakubwira Matayo, they say that Matthew, bakakubwira Jisi, say that Jisi, bakakubwira runaka wundi, say that so, bakakubwira Mugisha. Kwa prayinga kwawe twabibonye. We have got your application. Nubwo bitakunze, ariko twagukunze twabonye ko utadushobora gutumaho. But next time we can work with you. Usigara uvuga ngo afazari. Imana inyeretse ibimenyetso. God has shown him the signs. Yosefu nawe. So Joseph, ageze kwa muka Potifari. At the Potiphar's house. Muka Potifari ngo bose baramukunda. So they loved him. Arangije arapfukama. And aravuga ngo Mana umpaye ikimenyetso. Cyuko nzaba indi wavuganye nanjye. Cyuko bizasohora. Be fulfilled. Hallelujah. 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 Rero Imana iguhereza ibimenyetso bitoya. May God give you the small signs. Imikindo. So the palm trees isobanura ibintu bikomeye. Means the great things. Mubutayu. In the wilderness, mubutayu haba izuba. So there's so much sunshine. Rero mu gihe cy'intambara, so in the time of the battles, Imana iguhereza aho kwihisha. God gave you what to hide. Abayisirayeli bari mu butayu. Were in the wilderness. Bari mu izuba ryinshi. So they incurred the drought. Imana ibafukura
kubacurira amariba. God made the springs for them. Bashira inyota. So they drank and they get. Sinzo byonyine. So not only that. Mubutayu. In the wilderness. Imana ijimeze ibikindo. God made the palm trees to grow. Mubutayu. So in the wilderness. Imana ijimeze ibyo kugamamo. So God made the trees to grow to have the shades for you. Hallelujah. Hallelujah. Imana ijivuga ngo nzaguhisha. When God said that I will hide you. Ukibaza ngo Imana yamisha gute? God can hide me. Iyo urimo kugendagenda mu nzu y'Imana. So when you are moving around the house of God. Iyo waje gusenga. When you have come to pray. Burya Imana iba yaguhishe. God has also hidden you. Iyo waje muri repetition. When you have come in the practice. Burya Imana iba yaguhishe. God has hidden you. Iyo uje mu materaniro. When you have come in the gathering. Ntabwo abantu bamenya ahantu ugiye. You don't know where you are going. Iyo wambaye neza uri umushomeri. So when you are jobless. Ukajya gusenga. And you go to pray. Abantu muturanye. So the neighbors. Ntibamenya amakuru yawe. They don't know your information. Imana ijivuga ngo. God says. Mwana wanje ndaguhishe. My son, I have had mwana wanjye ndaguhishe kugira ngo abantu nibakugireho ijambo Imana ikuremera imikindo yo kwihishamo Imana ikuremera imikindo yo kubamo Imana ikuremera amahema haleluya muri ibi abantu bavuga ngo urabarambiye Imana ikuremera imikindo ushobora kwihishamo abantu bareke kukugira igitaramo Bwana sifiwe sana Hallelujah. aho hantu buri muntu wese ajya hagera Everybody reaches at that point. ariko kuva ku rwego rumwe But from one level ujya ku rundi rwego to another level Imana igenda ibyoroshye God also simplifies it. ndagusabira umugoroba Imana ikorohereze May God simplify everything for you. Izo urimo kunyuramo birahagije Imana ikorohereze What you're passing through is enough. May God simplify them for you. nari mvuze ngo Imana ikorohereze May God simplify them for you. nari mvuze ngo Imana ikorohereze May God simplify them for you. nari mvuze ngo Imana ikorohereze May God simplify them for you. nari mvuze ngo Imana ikorohereze May God simplify things for you. mu kazi kawe Imana May ikorohereze God simplify things in your work. mu rugendo rwawe Imana ikorohereze May God simplify things in your aho journey. bigeze Imana ikorohereze sinzi urugendo urimo kugenda ariko muri urwo rugendo Imana ikorohereze May God simplify things for you. Imana ikorohereze mwene data wa mukobwa w'Imana ikorohereze wa musore w'Imana ikorohereze wa mupapa w'Imana ikorohereze muri urwo rugamba urimo Imana ikorohereze narivuze ngo Imana ikorohereze narivuze ngo Imana ikorohereze narivuze ngo Imana ikorohereze narivuze ngo Imana ikorohereze birahagije Imana ikorohereze urugendo unyuzemo imyaka yose ndavuze ngo Imana ikorohereze ndavuze ngo Imana ikorohereze abakugira igitaramo ku gasozi ngo warashatse ntiwakoze ubukwe Imana igitanga amahirwe ya kabiri bene data abantu bakugiraho ijambo Imana igitanga amahirwe ya kabiri Samusoni atakira Uwiteka arimo kubeta ngo yazengurushaga icyuma kirimo arimo gusya baruka abafilisitani bamenya ko umusatsi we wameze arangije abwira umuntu umwegereye aramubwira ndakwinginze ntwara ungeze ku nkingi zifashe iyi nzu ndakwinginze ntwara ungeze kuri izo nkingi abafilisitani ntabwo bari bazi ko umusatsi wameze haleluya Samusoni aravuga ngo Mana ndakwinginze wirengagize ubuswa bwanjye wirengagize ubupfapfa bwanjye wongera umbereze imbaraga data wera ndakwinginze uhorere amaso yanjye Imana igira ibintu ihorera mu buzima bwawe narivuze ngo Imana igira ibintu ihorera mu buzima bwawe narivuze ngo ibyo bintu bikuremereye Imana iguhorere iyahorere Samusoni nawe yaguhorera mwene data Bibiliya iravuga ngo Samusoni anyeganyeza inzu Bibiliya irambwira ngo izina rya Yesu icyamuye umugoroba ukanyumva icyamuye umugoroba ukanyumva Imana ikaguhereza amahirwe ya kabiri nari mvuze ngo Imana iguhereza amahirwe ya kabiri mwene data warashatse urasenya Imana iguhereza amahirwe ya kabiri Imana iguhereza amahirwe ya kabiri n'Imana itajya inagurirwa izuru n'Imana ijya itagireba nk'uko twe tureba amatorero dushiraho amahame ariko Imana yo mu ijuru n'Imana ijya igira imbabazi iyo ndwara warwaye si yo kukwica haracyari amahirwe ya kabiri Bibiliya ivuga Bible says ngo ururimi rw'umuntu ni inyama ntoya
So the tongue for someone is a small ariko ngo rufite ubushobozi bwo kurema no kwica. But it has the power to kill. Wivuga ngo iyo ndwara urwaye niyo kukwica. So the sickness is not to kill you. Nuvuga gutyo urapfa. When you say that the sickness is going to kill me, you will die. Wivuga ngo ese nanjye Imana yampereza iki? Can God give me? Nubivuga gutyo uzapfa utubatse. When you say you not get vuga ngo nzabikora. So that I will attain them. Vuga ngo nzashaka. So that I will get married. Vuga ngo nzabyara. So that I give birth. Vuga ngo nzubaka. So that I own my house. Vuga ngo nzakora ubukwe nifuza. So that I will get my wedding. Ururimi rwacu rurarema bene so data. Our tongue creates. Wivuga ngo ibyiza ntabwo ari njye bikwiriye. Don't say that good things I don't deserve. Imana ikurebye. So when God sees you, isanga ukomeye. You see that you're great. Benshi bajya imbere y'Imana. Many people went before God, bakavuga ngo Mana ntacyo ndico. So God, I'm nothing. ngo Mana ndi ikigoryi. God, I'm foolish. ngo Mana ndi umuswa. God, I'm foolish. Imana ikurebye. When God sees you, iribaza ngo ese he asked himself so that ndapfiriye umuswa. So did I create this ntabwo foolish? Imana yapfuye ikarume ku musozi Nyabihanga. So God never died for a foolish person. ntabwo yigeze apfira umuswa. He never died for the foolish person. Imana ikurebye. When God sees you, ikona uri zahabu yayo. He sees you as his gold. Imana ikurebye. When God sees you, ibona uri uw'agaciro. He sees you as a valuable person. wivuga ngo uri umuswa. So don't say that you are foolish vuga ngo person. ndi umutsinzi. You say that I'm a victorious. vuga ngo uri umutsinzi. You say that you are victorious. cyangwa tumarambwira ngo The word of God tells Imana izi ibyo yibwira kutugirira. what to do si ibyo ngibyo urimo kureba. So they had the better plans for Imana us. yibwira kukurebera ibyiza So gusa. when God had the better plans for you, iyo uvuze ngo uri umuswa rero. when you say that you're foolish, Imana ijya yibaza ngo ese napfiriye ask umuswa. himself that did I die for the foolish person? ndagira ngo wibaze nawe. Ask your neighbor. ese Imana yapfiriye umuswa. Ask yourself, did God die for a foolish person? ujye uvuga ngo nzabikora. So that I will attain them. ibyo data atakoze nzabikora. What my father didn't do, I will do them. ibyo mama atakoze What my nzabikora. mother didn't do, I'll do them. ibyo umuryango wanjye utakoze What my family never attained, njye I nzabikora. will attain them. ndagira ngo mutahe mwahinduye So imitekerereze I yanyu. want you to go home when you have the mindset that have been changed. nibaza ari mu migani avuga ngo nk'uko twibwira. In the proverb, the word of God said that how the man thinks, ngo niko turi. so he is. uko wibwira mwene data. So how you tell yourself. niba wibwiraga ibintu byoroshye. So when you have been telling the simple things, uyu mugoroba ubihindure. tonight please change your mindset. ubihindure. Change them. ibintu natekereje nkiri muto. The thing that I thought when I was young, hari agasayini gato ndimo kubona. there is small sign that I'm kandi getting. njyewe ndabizi neza ko bizasohora. And I know that they come to pass. nawe ibyo ubyizere. To believe them, ntutuma n'umuntu ugufasha kubyizera. don't even allow someone to stay for you to byizerere believe hano them. mu rusengero. Believe here in the church. nujya mu kazi ubigenderemo. When you go to work, go with it. byizerere hano mu Believe rusengero. here in the church. nujya mu ntara ubigenderemo. When you go to the byizere hano mu province, rusengero. believe here in the church. niwurura indege ubigenderemo. When you travel by plane, believe nihagira them. umuntu ukwibeshaho. So when someone mistakenly akakubwira ngo uri umuswa. said that you're a foolish person, ujye umubwira ngo Imana yandemye ntabwo ari iswa. God is not a foolish. njyewe ndi umuhanga. So I'm a wise man. kuko n'Imana yanjye ari Because umuhanga. my God is wise as dukomere Imana well. amashyi menshi. Let us clap for our God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. tugiye kugera ku ha gatatu dusoze. Hallelujah. Oh my goodness. Hallelujah. Hallelujah. ndabinginze dukomere data wa twese I amashyi. beseech you, let us bring our hands together for Imana our Father. ishimwe. Imana ishimwe. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. niba uba Elimu rero. So if you live in Elim, nuba uri Elimu. when you live in Elim, menya ngo ibyo Imana iguhaye. know that what God has given hari you, ibyiza kurushaho. there are better things in front. abantu benshi bagera Elimu. Many people reach in Elim, bagashaka. they get married, ariko gushaka. but getting married no guhirwa n'urwo washatsemo. and have sustainable marriage. njya nkunda kubwira abantu ngo ni ikindi. So I saw that another thing. iyo uri Elimu. So when you are in Elim, ukora ubukwe bwiza. so you have the good wedding, ukumva ngo byarangiye. so that it is now over. nyuma yo gukora ubukwe hari ukubyara. So after wedding, there's giving birth. Elimu. Elim ni ahantu Imana iduhereza ibintu bikeya. is a place where God gives us the little things. y'ibyo bintu bikeya biguheranye. When you have the little things, birakugora kugira ngo winjire muri Kanani. so it becomes kugera muri Elimu ni kimwe. So getting into Elim is another thing. no kwinjira muri Kanani ni ikindi. Going into Canaan is another thing. i Kanani. So that your Canaan, nureba nabi. when you see a mistake, uzagwa muri Elimu. you die from Elim. uzagwa muri utu tuntu twa hafi no So hafi. you die from these small things. oh hallelujah. 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 Imana yacu ishimwe cyane. Praise our God. katumushimire umwami wacu. Let us thank our God. Imana ni nziza. God is good. ntabwo urugendo rw'Imana idutegurira.
The journey for God that He prepares for us. God is not a full God. kugira ngo ugere kuri destiny yawe. For you to reach at your destiny. Niba Imana ikunyujije mu rugendo rwo kuva hano kugera hano. If God has made you to pass from journey from one point to another point. Ntabwo Imana ari inswa. God is not foolish. Ku buryo yaguterura. That He can lift you. Bikugeza hano direct. And take you this point direct. Hari impamvu Imana ikunyuza muri uru rugendo. There's a reason why there's a journey in between. Urwo rugendo rurababaza. That journey is terrifying. Igisiga cyitwa ego. The ego, the bird called ego. Ego mu Kinyarwanda ni iki? Ikizu ikizu. An ego. Ikizu. An ego. Niyo rogo y'Abanyamerika. It is the banner for US. Hallelujah. Hallelujah. Ikizu. An ego. Iyo kirera umwana wacu. When it raises its young one. Kimurera. It raises it in a way bitandukanye nuko inkoko irera umushwi. Different from how the hen raises its chicken. Yo ikizu kirimo kirera umwana wacu. When it raises its young one. Yo umwana w'ikizu avutse. When the young one for the chicken is being born. Kimuremera amapamba. It brings palm for it. Noneho the young one. Kigafata kigashiramo amahwa. And puts the thorns inside the palm. Kigafata amahwa kikayashingamo. And puts the thorns inside the palm. Kigaterura umwana wacu. And it lifts its young one. Kikamutereka. And then placed muri ya mahwa. In that thorn. Umwana kivuka. At immediately after it's been hatched. Umwana yakwinyeganyeza. When the young one, the brood has been shake itself. Ihwa rikamujomba akagaruka. The thorn could just turn to the other side. Umwana yakwikubita hano hirya. When could go on the other side. Ihwa rikamujomba akagaruka. The other side. Ku buryo umwana akomeza kumeruka. Until it attains one point. Ubuzima bw'umwana w'ikizu. So the life of the brood of the anigo. Buragorana. So it is very not easy. Kuruta umushwi. More than even a chick. W'inkoko. The chick for the hen. Yo ikizu kizanye ibyo kurya by'umwana. When an eagle brings the food for its brood. Icyana kirasama. So its young one opens its mouth. Nyina ikajugunyamo. And its mother throws the food. Umwana akarya. So the young one eats without even shaking itself. So that the point when it feels that it can fly, an eagle takes it out of the nest and says that so you are different from a chick. You are different from other birds. You are different from other birds. For you are an eagle. So for you, so you are different from a chick. And a Christian that has grown listening to the word of God. Akunda kujya gukora ikintu cyari cyo cyose. She loves to do anything. Akagira amakenga yo kubanza kubaza Imana. And they have the zeal. First ask God. Have the curious. First ask God. Niyo mpamvu nababwiye ngo. That's why I've told you. Mbere yuko gusaba ibindi. Before you ask anything. Saba Imana. Ask God. Ibanze kubwire niki yakuremeye. To give you or to explain what the purpose of creation. When you understand the purpose of your creation. So when an eagle start flying, so an eagle takes its young one. So tell your neighbor that I'm winding out. So takes its young one and put it its chest. So that my young one, I'm training you. So when I'm going to leave you, I'll not be available tomorrow. So you have to look like me. You have to speak like me. You look like me. So what do I want to speak here? When Jesus fought with disciples, he never did a miracle for them. Could do the miracle for other people. So when they could come to but when at the miracle, to take them on the mountain, so that please pray. Because praying and listening to the word of God, it makes you to grow. It makes you to grow. Hallelujah. Hallelujah. So when you listen to the word of God, so when you did not listen to the word of God, so when you had the word of God, so you look like an eagle. Hallelujah. Hallelujah. That's what just
Petero amaze kumwihakana, after denying him, barahindutse bareba Petero, they turned to Peter, baramubwira Yesu ko tureba usa na Yesu. So look like Jesus. Petero arababwira ngo reka ntabwo usa nawe. Please don't look like him. Nutinda imbere y'Imana, When you take longer before uzasa God, n'Imana. you look like God. Nutinda imbere y'Imana, When you stay longer before God, uzavuga you nk'Imana. speak like God. Nutinda imbere y'Imana, When you stay longer before uzamara God, you nk'Imana. look like God. Nutinda imbere When you y'Imana, stay longer before God, uzareba nk'Imana. you look like God. Petero yihakana Yesu, Peter denied Jesus. bamurebye When they looked at him, baramubwira ngo they told him, urasa n'Imana. you look like God. Petero arahunga, Peter ran away. Petero arahunga, Peter flew away. baragica baramureba, And they looked at him. baramubwira nubwo uhunze So even if they have ariko no failed, kugenda kwawe even the way you walk, uragenda nk'uriya you look mugabo. like that man. Haleluya, tukomere Hallelujah. Yesu amashyi Let meza. us bring our hand together for Jesus. Ikizu So an eagle, gifata umwana wacu it takes a young one kikazamuka hejuru, and she goes far, kikazamuka and she hejuru. goes in the sky. Ikizu nacyo kinyura mu butayu. It passed through the wilderness. Niba ushaka kugera Kanani, If you want to attain at your Canaan, yemera kunyura mu butayu. please allow to pass through the wilderness. Niba ushaka gukomera, If you want to be the great, yemera no guhura n'ibintu bikomeye. so allow to pass through the hardships. The Umuntu great wese things. ukomeye muri kino The gihugu great person in this country, yanyuze mu bintu bikomeye. so pass through the great things. Nureba generali, When you see the general, uzifuza kuba generali, you admire to be like a general. ariko nakubwira urugendo rwe But when you tell the journey that he passed uzavuga through, sinshaka kuba you're like, I generali. don't want to be the general. Reka ntange urugero rwa hafi. Let me give an example. Uyu munsi umukozi w'Imana n'umutoza. Today, this servant of God is a coach. Mata ushobora kubona umwana mutoya So you may be a young one. wataye ikiro neza, So you have played well. wapashije You neza, have passed the ball well. agatangira akakureba. And he starts looking at Ngo you. reka coach nawe ibintu ukora nanjye nabikora. So coach, what you are doing, they can do it. Ariko umwicaje ukamubwira urugendo rwawe, But when you make that person to sit and tell you ukamubwira intambara wahuye the nazo, battle that you faced, ukamubwira ibintu bakuroze ntibigufate, the thing that you bewitched you and you ukamubwira missed intambara them, wahuye nazo, the battle that you faced, yakubwira ngo ibyo ngibyo ntabwo mbishaka. that I don't want to Ibyo nibyo be. kizu gikora umwana wacu. That's what an ego does to his Reka nsore young sangwa one. mvuga amasaha. So let me wind out. Ikizu kizamura umwana wacu So it hejuru, takes its young one in the sky kigafata umwana wacu, and say it takes its brood. kikamubwira mwana wanjye, Say that my brood, iyi niyo tesite ya nyuma rero, this is the last test. amahwa warayihanganiye, So be patient to thorns, ariko ahantu ugiye kugera, but the place you're going to reach out. dukomere Imana amashyi menshi. Clap for Jesus. Imana ishimwe, kadukomere Yesu amashyi menshi. Amen. Hari abantu babiri barimo kunyumva, There's some people listening hari to abantu me. batatu banyumvishije uyu People mugoroba, listening to me tonight. kandi abo ngabo And barahagije. those are enough to me. Ikizu kizamura umwana It wacu, takes its brood in the cyamugeza sky. hejuru mu gashwereshwere, So in the sky, umwana akabwira nyina, and it's trying to its mother. ese mama ahantu ntwaye ko ari They harehare are cyane, taking me so far. ese urabona hari ahantu ndi bugere I napfuye. cannot get down. Ikizu kikamubwira ngo And it's and he got told its young ngiye one, gutandukana nawe, I'm going to be separated from you. ikikubeshaho What will sustain you? ni imyumvire y'ubugire, It is your mindset. ni imyumvire y'ubugire. What to make you survive, it is your mindset. Bibiliya iravuga ngo Bible says, ngo kugira ngo ifeza, for the silver kugira ngo ibe ifeza nziza, to be a good silver good, ibanza kunyura mu ruganda. it has passed through the factory. Produit ya nyuma The final product, iyo ukarebye ubona ari keza, when you see it, it is so good, ariko kaba karanyuze mu bintu. but it has passed through the factory. Ikizu kizamura umwana An wacyo hejuru, eagle takes its brood in the sky, umwana akavuga ngo mama uranyanga, so that its brood says that, mother, you hurt me. mama uranyanga, Mother, you hurt me. ugiye kundekurira hano hantu. You want to release me from this point. Nyina akamubwira ngo kukurekura kwawe So for me to release you, nibyo bituma uzaba umugabo. it will make you to be a Niba man. ntari kumwe nawe So when I not be with you, uzamenya ibikubesha. you know what you will Niba ntari survive. kumwe nawe For you when I not be with intambara you, zose uzarwanya those the ntizizakuneza. battles you fight, you not, Ikizu kikarekura umwana, it loses its brood. umwana akamanuka arimo gutuka nyina, The brood would come down and mama bruise its uragapfa, mother. ese niwe wambyaye, So you hurt uri me. umugome, So you uri are umugome. evil. You are evil. Umwana ukivi yajya kugera mu mazi, So when it's about to reach into, ikizu kiba cyaje kirukanka, so it is after kigahita kirambura amaboko, umwana akagwa ku mababa. the wings to fall. Rimwe na rimwe rero Sometimes Imana ikunyujije mu butayu, God has passed through the utangira gutuka Imana, It starts ariko praising Imana ntabwo God. yigeze iguta. But God never forsakes Nubireba you. neza, So when you look clearly, Uwiteka ijisho rye rihora ku so bakiranutsi. the hardest eye Iyo uri looks at the righteous. umukiranutsi, So when you're righteous, ntuzaterwe intambara zubona, don't be
terrified. Ujye wumva ko Imana iri hafi yawe. God is on your side. Ujye wumva utinyutse kwegera Imana. Ujye wumva ko ijisho ry'Imana riri mu maso yawe. Hallelujah. Kadukomere Imana amashyi menshi. Dukomere Imana amashyi menshi. Umwana mu gutangira kwivovota yisanga ari mu maboko ya nyina. Bana aravuga ngo mama mbabarira. Mama mbabarira. Petero yihakanye Yesu. Ariko bigeze kumukubita. Aravuga ngo kumbamba simbyanze. Kumbamba simbyanze. Ariko ndabinginze nimumbambe nk'uko mwabanze umwami wanjye. Dukomere Yesu amashyi menshi. Urwo rwego Imana iri kugezeho. Wa mukobwa urwo rwego Imana iri kugezeho. Wa musore urwo rwego Imana iri kugezeho. Ugere ku rwego rwo kumva utinyutse uba. Ugere ku rwego wumva urukundo rw'Imana mu ntambara. Ugere ku rwego rwo gutinyuka intambara. Iyo intambara ziguhagurukiye ujye umenya ko icyo Imana yakubuze kiri hafi. Ntabwo munyumvishije. Nubona intambara nyinshi mu buzima bwawe ujye umenya ko icyo Imana yakubuze cyatangiye kugaragara. Icyo Imana yakubuze cyatangiye kugaragara. Utangira kubona intambara. Uzabona abantu bakubwira ngo ese uhora mu rusengero. Babonye inyenyeri yawe barashaka kuyizimya. Ariko ababa mu nzu y'Uwiteka bajya bashisha. Mu ntambara bajya bashisha. Mu gihe cyo kumanuka inyota ibishe Imana ijya ibavubirira amasoko. Haleluya. Samusoni arabiyishurirwa aravuga ngo Mana niwemere ko ngwa amaboko y'abatarakebwe. Bakivuga gutyo Imana imufukurira isoko baryita Eliyakoni ngo bisobanuye isoko ivuburuwe kuva ku gusenga. Gusenga kwawe kukuzanira amasoko. Gusenga kwawe kududubiza amasoko mu izina rya Yesu. Imana mu ijuru bahereza umugisha. Yo amasaha yagiye. Muhaguruke dusoze. Please stand up on your feet and you wind out. Nari mvuze ngo Imana y'amahoro ibahereza umugisha. May heavenly God bless you. Mwakoze kuza mu nzu y'Imana. Thank you for coming in the house of God. Benjamin wakoze kuza mu nzu y'Imana papa. Thank you for coming in the house of God, Benjamin. Matayo wakoze kuza mu nzu y'Imana. Thank you for coming. Hereza mugenzi wawe ikiganza mubwire ngo no kuwa kane uzaza. Shake the hand of your neighbor so that even next Thursday don't miss. Ndashaka gufata ukwezi kose. I won't take the whole month. Ntimuzagira umuntu mutumira. Don't invite anyone. Ijambo abantu bazumvira hano. The word will listen from this point. Bizatuma abantu baza. Will make people to come. Urukundo uzakunda mu nzu y'Imana. The love we love in the house of God. Bizatuma utumira abantu. It will make you to invite people. Tutakubwiye ngo genda uzana abantu ngo ejo muri uzaka hano. People to come and invite. Icyo uzumva what you listen to kizagusunika. Will push you. Gituma uzana inshuti zawe. And invite your friends. Mumfashe dukomere Imana amashyi menshi. Let us come for Jesus. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. May God of peace bless you. Nari mvuze ngo Imana y'amahoro ibahereza umugisha. May God of peace bless you. Baza mugenzi ngo ese umugisha warawuhaze wowe. Please ask your neighbor, are you satisfied of the blessing? Mubaze mbese umugisha warawuhaze. Please, are you satisfied with the blessing? Mubwire ngo wikwigiza nka nansubiza umugisha warawuhaze. Please don't. Arakubwiye ngo warawuhaze. Imana ishimwe cyane. Praise Jesus. Ntabwo Imana ijya iturinda kuko turi beza. God does not protect us because we are good. Ahubwo Imana iturinda bitewe n'icyo yatuvuzeho. God protect what he spoke about us. Jambo ryavuga ngo nzajya inyuma y'ijambo ryanjye. Yes, was said that I will go after my word. Navuze. That I spoke. Ndikurikirane. I will follow it. Ndikomeze. I will strengthen it. Icyo Imana yakuvuzeho rero. What God spoke to you. Nicyo kizatuma Imana ikurinda. It's one that will make God to protect you. Bira mugenzi mu bagomba gupfa nge ntago ndimo. So among the people supposed to die, you are not. Icyo Imana yavuzeho kitarasohora. What God spoke to me will not be fulfilled. Mubwire ngo ntago ndi wo gupfa. I'm not to die. Amen. Hallelujah. Nari mbabwiye ngo ntago mungana gutyo. Ntago mungana n'imyaka yanyu. So you don't resemble at your age.
ungana n'icyo Imana yakuvuzeho. So please, you are equal to what God has spoken about you. Kambisubire mara umuntu utanyumvishije. Ntago ungana na BD yawe. You don't look like your BD or have the same years like your BDs. Ungana n'icyo Imana yakuvuzeho. So but you equal what God spoke to you. Mu yandi magambo. In other words, uko Imana igutekereza mu bitekerezo byayo. How God thinks in his mindset ni kungana. Is how you are. Rero uri munini mu maso y'Imana. So you are very big in the sight of God. Uruwagaciro gakomeye. You are very important before God. Uruwagaciro gakomeye. You are very important. Amen. Hallelujah. Ya ni dusoza araza kudufasha tubwire nimero ye. Ntago ari yo gushiraho amaturo. Ni nimero kugira ngo mujye ku rubuga rwa Rejoice Room. Harabifuza kurujyaho. Ntago tubaka amafaranga, ntago tubaka ibindi ngo dukoteze, oya. Ahubwo turababwira ngo turaza kwiga kuri iyi topic. Amen. Yesu ashimwe cyane. Kandi mukatubwira ngo uzadutumire uyu mukozi w'Imana turamwifuza. Nibyo tuvugiraho nta bindi. Nibyo uzasanga indi message uzasanga. Uzavuge ngo Rejoice Room itangiye kuvanga. Nicyo kivugirwaho. Kandi nandi marink ajyaho. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Bitewe n'iki ushobora kohereza marink akaba message nyinshi ugasanga ni nka message nka 500 ugasanga umuntu ntago azisomye. Ariko nicyo ngicyo gikorerwaho gusa. Ni platform yo kugira ngo tujye dukurikiranaho amakuru. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Murabyemeye? Murabyemeye? Abaruze kureba mugisha tuzamure ibiganza turebe. Asikomeye Imana amashi. Ndavuze ngo Imana iguhereze umugisha. Uko wakandagiye mu nzu y'Imana. Imana ishira inyota mu buzima bwawe. Imana ishira inyota mu buzima bwawe utigeze kugira yo gukunda mu nzu y'Imana. Abantu benshi baza mu nzu y'Imana bakakomerekera kuruta uko bari hanze. Imana iguhereza umugisha wo gukunda mu nzu y'Imana. Kandi mu nzu y'Imana uzakuramo ibyiza indi miryango itagombaga kugezaho. Mu izina rya Yesu. Imana iguhereza umugisha wa Abrahamu, umugisha wa Isaka, umugisha wa Yakobo. Mu izina rya Yesu. Amen. Reka duhaguruke rero dusoze. Let us stand up on our feet and wind out. Turasoje. We are coming to an end. Naho kuwa kane. We'll come back here on a Thursday. Muhaguruke rero mbasengere. Rise to pray for you. Twese tuzamura ibiganza hejuru. So raise your hands. Katuzamura ibiganza hejuru. Raise your hands up. Uko uzamuye ibiganza hejuru. The way you have raised your hands. Ikigaragara nta kintu kirimo. So what is seen, it is empty. Komereza ku maso yawe. So close your eyes. Mu biganza byawe. In your hands. Nta kintu kirimo. Your hands are empty. Imana yuzuze. May God fill your hands. Izina rya Yesu. In the name of Jesus. Uko uzamuye ibiganza. The way you have raised your hands. N'ikimenyetso cyo guca bugufi. As the sign of the humbleness and humility. Imana ikuzamuye. May God elevate you. Uko yazamuye Yakobo. Has risen Jacob. Imana yabwiye Yakobo. God told Jacob. Ntuzagusabira umugisha wese. I will bless you. Nzamuha umugisha. I will bless him. Imana ibahereza umugisha. May God bless you. Kugira ngo mubere abandi umugisha. Be blessing other people. Imana ibagure. May God enlarge you. Kugira ngo mwagure abandi. You can enlarge other people. Imana yuzuze. May God fill. Ahagaragaraga nk'aho ari vide. What was empty. Imana ihuzuze. May God fill. Izina rya Yesu. In the name of Jesus. Ndabona marayika w'Imana. I see the angel of God. Arimo kuzuza mu biganza byanyu. Mwakira umugisha w'Imana. Receive the blessing from Ndabona God. marayika w'Imana. I can see the angel of God. Arimo gutanga umugisha. He's blessing people. Ndabona marayika w'Imana. I can see the angel of God. Arimo kugenda tena. He's moving around. Mwakira umugisha w'Imana. Receive the blessing from wewe God. wabonaga nk'aho nsanze. Once that you have been impossible. Imana irambwiye ngo birakunze. They are not possible. Izina rya Yesu. In the name of Jesus. wewe watinyaga gutangira. Imana irambwiye ngo tangira. Imana irambwiye ngo tangira. Imana iragushigikiye. Izina rya Yesu. In the name of Jesus. wowe urwaye. Imana irambwiye ngo hano hari umuntu urwaye. Indwara idakira. Ariko nsabye Imana yo mu ijuru. Igukize iyo ndwara. Bitume
that makes you utangira kuvuga ubutumwa to start speaking mu izina rya Yesu. in the name of Jesus. Imana iragukijije. God has healed you. Bavuze ko indwara idakira. That sickness cannot be healed. N'abaganga bavuze ko idakira. Said that you cannot be healed. Ariko mu mbaraga mparwa n'Imana. The power that have been given by Imana irambwiye ngo iragukijije. that told me that has Wa mugabo we n'umugabo. is a man. N'umugabo. Is a man. Ntabwo ari umukobwa. Is a man. Ntabwo ari umugore. Is not a woman. Kandi ari hano mu rusengero. Is in our midst. Imana irambwiye ngo God has told me. Imana iriyubahishije. God has glorified himself. Kuri iyo ndwara. From that sickness. Imana iriyubahishije. God has glorified himself. Abantu bavuga ko sida idakira. Ariko Imana irambwiye ngo God has told you. Imana iragukijije. God has healed you. Oh hallelujah. Oh hallelujah. 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 Gukiza sida si igitangaro. So healing HIV is not a Sida miracle. gukira si igitangaro. It's not a miracle. Ahubwo idakiza nicyo gitangaro. Wa mugabo uri hano. So man who is here. Ntabwo nshaka kuguhamagara. I don't want to call you. Ariko ubana n'ubwandu. But you stay with HIV. Ubana n'ubwandu. You are HIV positive. Ujya wibaza ngo ask yourself. Ese abana banjye. So what about my children? Nzabarera gute? How I'm going to raise my children? Ese singiye gupfa. So I'm going to die. Imana irambwiye ngo God has told me. Ntabwo uri uwo gupfa. You're not to die. Ntabwo uri uwo gupfa. You're not Ntabwo uri uwo gupfa. You're not about to die. Kuba uza mu nzu y'Imana. So come in the house of God. Ntabwo Imana ishobora kugusezerera baramasa. Iyo ntabwo ari Imana. That's not God. Niba dusenga Imana ya Abraham. So pray to God of Abraham. Eliya ari ku musozi Karumeli. So on the mountain. Aravuga ngo Uwiteka. Said that Lord. Niwe Mana. So no God. Uwiteka niwe Mana. So Lord is God. Niwe ugukijije. Is the one that has healed you. Umva ikintu Imana irimo kuvugana nawe. God is speaking to me. Hari intambara zari imbere yawe. There are battles that have been in front of you. Izi ntambara. Such battles. Zari zigiye kugutwara umugisha wawe. So they have been about to take your blessing. Abantu start our projects. Ariko twayageze hagati. Satani akipresenta. The devil presents himself. Satani akipresenta. Presents himself. Kugira ngo utangire wibaze ku Mana. To start asking God. Umva kuri Imana imbwiye. Listen how God says. Irambwiye ngo ni Imana. So it's God. Izikurikirana ijambo. And follows his word. Ni Imana yavuganye nawe. God has spoke to you. Kandi ni Imana ije kushigikira. God comes to support your word. Mumve gato turasoje. Listen, we are winding Abantu up. bafite amaproje. The people have got the projects. Bari bafite ubwoba. That have been afraid. Ndasoje kabisa. I'm winding up. Ndabinginze muze mbasengere. I beseech you, please come and ufite ubwoba mu mutima wawe. So you have the fear in your heart. Hari proje utaratangira. So the start. Ariko ujya wibaza ngo mese nzayihera he. Ask how I go to start. Ndakwinginze teri intambwe uzana imbere. Make a step and come in front. Sengera mu mwanya mutoya dusoza. I want to pray for you. N'abantu badukurikiranye online. For those that are following us nawe live, uzamura ibiganza byawe. raise your hands. Hari Imana imanutse gukora. God that has come down to serve. Igihe cyo kuvuga Bibiliya kirarangiye. The time to speak about the Bible has come. Twicaye mu gihe cyo kuvuga Imana ikora. So has the time to speak the God that works. Igihe cyo kuvuga Imana cyane. The time to speak God honestly. Igihe cyo gusobanura ibyanditswe cyane. Understand and explain. Imana irambwiye ngo God has told me. Dururutse. Has come down. Gushigikira ijambo ryawe. Support his word. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Zamura ibiganza byawe. Raise your hands. Zamura ibiganza byawe. Raise your hands. Imana ya Isirayeli. The God of Israel. Imana yamamagaye. God has called me. Imana yamamagaye. God has called me. Imamagara nkiri mutoya. Called me when I was young. Ngashidikanya ku Mana. Such I thought about nayemerera kuza. When I can allow to come. Imana ikambwira ngo God told me. Magararanye nawe. So I'm going to stand with you. Imana irambwiye ngo God has told me. Guca mu ijambo ryayo. Through his word. Imana ihagararanye nawe. God is going to stand with you. Izina rya Yesu. In the name of Jesus. Ibyo wabonaga nk'ibidashoboka. Let us be seen as impossible. My goodness. My goodness. Mana yanjye, mana yanjye. Oh my God. Imana irambwiye ngo God has told me. irabishigikiye. Has support. Irabishigikiye. Have his support. Imana irambwiye ngo God has told me. kuva nonaha. From now. Tangira. Start. Kuva nonaha. From now. Tangira. Start. Ibyo bintu nibyanga. So everything the one you feel. Uzaza undebe. So come and see. Uzaza undebe. Come and look at me. Uzaza umbwira Appolinaire. Come and say that Appolinaire. Ibintu wambwiye. What you told me. Narabitangiye. I started them. None byahagaze. And I have failed. Izina rya Yesu. The name of Jesus. Ntabwo ari byo bivuze. Not me. Ni Imana iri muri tewe. God that is in me. Kandi Imana iri muri tewe. God that is in me. Iramanutse I kubikurikirana. come to follow them. Iramanutse I kubikurikirana. come to follow them. Ikintu kizakwitambika imbere. What will provoke you? Imana irambwiye ngo God has told me. izakica. You will kill it. Ikintu kizakwitambika What imbere. will block you? Imana irambwiye ngo God said iracishe. has killed it. Iracica. Has killed it. Hallelujah. Hallelujah. Umve mbabwire gato. Listen to me. My goodness. Ndimo numva ibintu byinshi cyane. I feel a lot of things. Ariko biri iravuga ngo Bible says ngo abumvira umwuka w'Imana. those are obedient to the Spirit of God. Nibo bana b'Imana. They are true children of God. Lereka shatara bakosi. Hallelujah.
leremozika shendereboza kata lerebos lerekashatarabakos. Mana uko bazamuye ibiganza byabo ni ikimenyetso kigaragara ko badashoboye, ariko nk'uko uvuganye nanjye kuva none aha baratangiye. Right now they are going to start. Satani ubatereza ubwoba basohotse hano hantu. Evil that have been bring fear to them is going out. Turamuhagaritse mu izina rya Yesu. I stop him in the name of Jesus. Amajwi ya Satani mutangira kumva. All the voices of the devil that are going to start. Ndababwiye ngo muyatesha agaciro. Please don't give amajwi ya Satani. All the voices mutangira kumva. they are going to start to listen. When your friends muyatesha agaciro. please don't listen to it. Nizere Imana ibabwiye. Listen to what God has spoken. Nizere Imana ibabwiye. Listen to what God has told you. Imana irambwiye ngo God has told me. mutangire. Start. Mutangire. Start. Mutangire. Start. Mutangire. Start. N'abadukurikiranye online. Even for those following us live. Ufite project yo gukora ubukwe. Have the project for the wedding. Ariko urareba nta kazi ufite. But you don't have a job. N'umudamu wawe nta kazi afite. Even your wife doesn't have a job. Ariko Imana irambwiye ngo But God has told shiraho itariki. Set a date. Nawe uri hano. For those who are here. Ufite project y'ubukwe. You have a project for Imana irambwiye ngo God has told me. mutangire mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Ufite project gutangira company. You have started ability to start the company. Imana irambwiye ngo God tangira. has told me please start. Izina rya Yesu. In the name of Jesus. Izina rya In Yesu. the name of Jesus. Ndabasengeye I Imana. pray God. Ukurikirane ijambo ryawe. For your word. Ukurikirane ijambo For ryawe. your word. Ubahereze kukubaha. Give them to obey you. Ubahereze kubaha izina Give ryawe. them to obey your name. Ubahereze no kukwemera. Give them to accept you. Ijambo ryawe rirambwira Your word tells me. mu Migani 3 Proverbs chapter 3. umurongo wa 6 Chapter 6. ngo unyemera wese For those who accept me. unyemera For wese those who accept me. nzamuyobora inzira akwiriye kunyuramo. Where to pass. Iyi nzira rero data This way in the name of Jesus. aba bana bawe binjiyemo The people that have entered. Mana bakubanje imbere. So they put you before. Uko mubanje imbere Imana Because you have put God before. ikintu cyose kizabitangira Everything that will come kizabagwa imbere. will die in front of you. Mubura amaso ya mu ndebe. Open your eyes and look at me. Hari ibintu bigaragara nk'ibisuzuguritse mu maso y'abana b'abantu. There are things that are looking like are being despised before people. Hari abantu bagaragara nk'abasuzuguritse mu maso There are y'abantu. people looking like despised before Umuntu people. yakureba akagushira ku rwego ashaka. So when the people look at you, put at the level that you want. Famiye yawe ikagushira ku rwego Even to your bareba. family, they put at the level that they want. Bagashingira ku mashuri So yawe. they base it at your education. Bagashingira ku by'abandi bantu muturanye. They sing at your neighbors. Ariko Imana irambwiye ngo But God has told uko me, yahagaranye na Morodekayi as he stood with the Mordecai at the gate, niko Imana igiye guhagarana nawe. is going to stand with you. Niko Imana igiye guhagarana Is nawe. going to stand with you. Niko Imana igiye guhagarana Is going to nawe. stand with you. Nari mvuze ngo niko Imana igiye Is guhagarana going nawe. to stand with you. Niko Imana igiye guhagarana nawe. Is going to stand with Mu you. izina rya Yesu. In the name of Kandi ibintu Jesus. bizabitambika. So nothing will block you. Kizabagwa imbere. Will die in front of Umurozi you. uri bukwitambike. Every priest that will stand. Urumva apfuye mu Every gitondo. witch that will block you will Umuntu die. wese uri bukwitambike. Everybody that will block Yaba ari you. umukobwa w'inshuti yawe. Even those is the Yaba friend, n'utangiye akajya even kukuroga. that was friend, Ibi not to nari correct you. bukohereze. So one that was saying, Biramuhindukirira. going to turn and kill the Bimwice mu person. izina rya And Yesu. kill him in the name of Cyangwa wumve Jesus. ngo yagiye kwa So muganga. in the name of Aya Jesus. makuru murayumva. That you're going to listen to Fata mu kiganza information. cyanjye. Hold my hand. Habwa umugisha Be w'Imana. blessed. Uko ufashe mu kiganza As cyanjye. I've touched my hand, Imana ihindura ubuzima may bwawe. God change your life. Imana igukomeze mu May izina God rya Yesu. strengthen you. Uko ufashe mu kiganza As cyanjye. I've touched my hand, Imana iguhuze n'umuntu may udasanzwe. God connect you with a special Imana iguhuze person. n'umuntu w'umugisha mu May buzima God bwawe. connect you with a blessed Ube person. umugisha Will be a mu blessing nshuti zawe. in your friends. Ube umugisha mu muryango. Blessing in your Mu family. izina rya In the Yesu. name of Jesus. Uko Yosefu As the Joseph yabereye umugisha bene was se. a brother of Joseph. Nawe biri umugisha umuryango wawe. God be a blessing to Mu your izina family. rya Yesu. In the name of Kora mu kiganza Jesus. cyanjye. Imana iguhereze May umugisha. God bless you. Imana iguhereze umugisha. God bless you. Ikugire umunyamugisha. Make you ever be Imana blessed. igukureho inshuti zitari May God iz'umumaro. take you to useless Imana friends. igukure abantu May bakwishushanyaho. God take you away to useless My friends. goodness. Ufite abantu bakwishushanyaho. You have the people, the Ntabwo friends. nkuzi. I don't know you. Ufite abantu You bakwishushanyaho. have the fake friends. Ariko Imana But God ifite umugisha wawe. has your blessing. Abantu bakwishushanyaho The people are ni abantu bashaka gutwara umugisha the people wawe. that want to take your Umugisha wawe blessing. ntabwo uri Your hanze. blessing is not Hari out. ibintu urimo kubona bisa nkaho There are byagucitse. things that have been also Ariko lost, nuwe mu maso y'Imana. but before God, Imana irambwiye ngo igaruye amahirwe God yawe. said that I brought back your
Imana igaruye amahirwe yawe mukobwa we. Ntago nkuzi ariko umuntu wakugira inama kuza mu nzu y'Imana umushimire. Imana igaruye amahirwe mu buzima bwawe. Kadukomere Imana amashyi menshi. Imana igaruye amahirwe mu buzima bwawe. Akira umugisha w'Imana. Ibyo ngibyo bizaba ikimenyetso, niko bizaba. Inshuti zawe zizabimenya. Ndeba neza naho naba ntakiriho, naho naba ntakiri hano mu gihugu, naho naba utakimbona, ibi ngibi ubimbwire neza. Uzashaka amakuru yanjye, uzabaze inshuti zanjye, aba ni inshuti zanjye, aba ni inshuti zanjye. Uzabashake kontakiti zanjye bimaze gusohora. Bitarasohora ntuzanyandikire, ariko nibisohora uzashaka unyandikire kandi uzamereza ibimenyetso. Dufatanye gushima Imana. Imana irambwiye ngo uri umunyamugisha, uri umunyamugisha. Ntuzemere ikintu kikwanduza. Kuva uyu munsi utangire utegereze ukuboko kw'Imana. Urugendo Imana ikunyuzamo rwose urwakire, ariko Kanani yawe Imana irambwiye ngo irayifite. Akira umugisha w'Imana. Uri umunyamugisha mu izina rya Yesu. Kora mu kiganza cyanjye. Imana iguhereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Gusabiye umugisha wa Abrahamu, umugisha wa Isaka, umugisha wa Yakobo. Imana iguhereze umugisha wa mukobwa mutowe. Imana iguhereze umugisha, Imana iguhereze umugisha. Umva ukuntu Imana ivugana nanjye. Mu nda yawe, mu nda yawe harimo abana. Imana irambwiye ngo umwana wawe w'imfura. Ushobora kwibaza ngo ko Imana ivugana n'abana. So God is speaking to my children. Imana ivuganye n'abana bawe. God is speaking to your children. Bivuge ko umugabo ntabwo akiri ikibazo mu maso y'Imana. Imana irambwiye ngo umwana wawe w'imfura azabaho nk'uko Mose yabayeho. Umwana wawe azavuka mu gihe cy'intambara, umwana w'imfura, ariko uwo mwana azabera umugisha umuryango wawe. Twakomeye Imana amashyi menshi niba ntacyo mufite. Imana irambwiye ngo umwana wawe w'imfura, umwana wawe w'imfura azahura n'intambara akiri mu nda yawe, ariko Satani ntacyo azamutwara kuko umwana wawe ni umugisha kuri wowe, ni n'umugisha ku muryango wawe. Kuki Mose bashatse kumwica? Niko Mose yari igisubizo ku bana bo muri Egiputa. Imana yarinze Mose, niyo Mana izarinda umwana wawe. Akira umugisha w'Imana, ntacyo uzaba. Uri umunyamugisha. Ibintu bisa nkaho bigukanga, utuntu dutoya, ntabwo usa nk'uko Imana ikureba. Ukuntu usa ariko uzajya ureba, ntukajya ureba nk'uko usa, ntukajya ureba nk'uko uvuga, ntukajya ureba nk'uko ugenda. Ujya ureba nk'icyo Imana igufiteho, ujya ureba nk'umugambi Imana igufiteho. Kadukomere Imana amashyi menshi. Imana amahoro iguhereze umugisha mwinshi. Amen. N'izina rya Yesu Kristo. Batuyeho umugisha, batuyeho umugisha. Ndagukokora inshuti mbi izina rya Yesu. Kuva nonaha inshuti zitari z'umumaro muri telefone yawe ndazibrotse mu izina rya Yesu. Inshuti zitari z'umumaro ndazibrotse mu izina rya Yesu. Akanwa kakuvuga nabi kuva nonaha gatangire kagobwe. Imana iravugana nanjye ku buzima bwawe. Nguri umunyamugisha. Satani yarazanye intambara mu buzima bwawe. Hari umugisha w'Imana Satani yaragiye kukwiba. Hari umugisha w'Imana Satani yaragiye kukwiba. My goodness. Ndabingize dukomere Imana amashyi. Let us call for Jesus. Bera Imana God irambwiye ngo has told rinda umugisha wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa. Protect your blessing even more than anything you could protect. Birongeye biragarutse. Mbonye urimo kurira umwana wawe yibwe yagiye. So I have seen you crying that your kid has been stolen or kidnapped. Bibiri iravuga ngo the Bible says umwana ni umugisha. So a child is a blessing. So when someone teaches a blessing, has stolen your riches, has stolen your blessing, it requires you to pray. So your blessing, the devil wants
to steal it. Rero mu izina rya Yesu ndananiza imbaraga z'abadayimoni. Reka twese tumutunge ibiganza. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu, izina rya Yesu, ndagukokoraho imbaraga mbi zose. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, ndakugotesha uburinzi bw'Imana, ndakugotesha uburinzi bw'Imana, ndakugotesha uburinzi bw'Imana. Izina rya Yesu, izina rya Yesu. Abisirayeli, Israelites, nicyo nashaka kubabwira. that's what I want to tell you. Babambye amahema. So they made the camp somewhere. Balamu atangira kubagirira ishyari. Balaam started having jealousy for them. Agiye kubavuma. When I was about to curse them. Hallelujah. Hallelujah. Babambye amahema. So they camped somewhere. Barake na Balamu. Barak and Balaam. Ngo batangira kuvuga ngo babavume. So they wanted to curse them. Aravuga ngo ubu bwoko. So that these people. Numvisha amakuru yabwo. I've heard their amakuru yawe. Your information. Niyo mpamvu Satani. That's why the devil. Arimo kukuzanira intambara. Wants to bring the battles. N'izina rya Yesu. Ndashura uburinzi ku mwana wawe. So what? N'izina rya Yesu. Ndashura uburinzi ku mwana wawe. Washakaga kukwiba umwana. Aguhesha umugisha mu izina rya Yesu. Umwana wawe ni umugisha. Akira umugisha w'Imana. Izina rya Yesu Kristo. Amen. Akira umugisha w'Imana. Imana amahoro iguhereza umugisha. Imana Abrahamu na Isaka iguhereza umugisha. Aho ibirenge byawe bizakandagira. Imana ihakugabize mu izina rya Yesu. Imana iguhereza ubutunzi. Imana ikwagurira imbago kuko yazaguriye Yabesi. Ubyakire mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo guhesheje umugisha. N'abatakuzi bazakumenye kubw'umugisha w'Imana ukuriho. Ndatse inyenyeri y'umugisha ku buzima bwawe. Ibiguhiga ntibizongere kukubona. Akira umugisha w'Imana. Akira umugisha w'Imana. Mu izina rya Yesu. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo guhesheje umugisha. Guhesheje umugisha. Imbaraga z'umwijima zaguhagurukira zishaka kukurwanya. Ndazinaniza. 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 Mu izina rya Yesu utangire proje yawe. Uwiteka ari kumwe nawe. Ibiguhagurukiye byose ntacyo bizagutwara. Imana iguhereza umugisha. Imana iguhereza umugisha. Imana iguhereza umugisha. Ndavuze ngo Imana iguhereza umugisha. Ndavuze ngo Imana iguhereza umugisha. Imana ihereza umugisha. Imbuto zo mu nda yawe. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Abantu bazaturana nawe. Nicyo mbwiwe n'umwuka w'Imana. Abantu bazaturana nawe bazagirirwa umugisha. Kuko aho uzatura hazagirwa umugisha kubera wowe. Kubera imbuto iri mu buzima bwawe. Uri umunyamugisha. Abazaturana nawe bazahabwa umugisha. Bishatse kuvuga mu muryango wawe n'abanyamugisha birenze umuryango wawe bigeze mu baturanyi. Akira umugisha w'Imana. Akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Guhesheje umugisha. I bless you. Imana iguhereza umugisha. May God bless you. Utangire ibyo watekerezaga gukora. Imana iri kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe. Imana ni umugabo izabana nawe. Umugisha w'Imana abane nawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Genda utangire proje. Uwiteka arayishigikiye. Kuva nonaha ibikurwanya ntibizakubona. Ntibizabigerageza bizakugwa mu maso. Ukunde kuba mu nzu y'Imana. Ukunde kuba mu nzu y'Imana. Izina rya Yesu. Umugisha uri mu nzu y'Imana. Umugisha uri mu nzu y'Imana. Imana iguhaye ijambo. Imana iguhaye ijambo. Aho utagiraga ijambo Imana iguhaye ijambo. Izina rya Yesu. Kadukomere Imana amashyi menshi. Reka duhaguruke dusoze. Mumbabarire natinze. Sorry, I have delayed a little bit. Mumbabarire natinze. Murambabariye. Murambabariye. Nimba mubare muzamure ibiganza hejuru gutya. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. May God please bless you. Ukunda umutinze mu nzu y'Imana.
The way you have laid in the house of God. Ariko Imana itinda mu byanyu. May God also take a longer Ukuntu in your mutinze things. mu nzu y'Imana. The way you have taken longer in the house of Ariko God. Imana ibatinda. May God take longer in your things. Imana ibatindeho. May God take longer Imana on itinde you. muri projet zanyu. Take longer in your project. Mukajye mwireba nkuko mugaragara. Don't look yourself the way you are. Mujye mwireba nk'umugambi w'Imana ibafiteho. So look yourself according to the plan of the God upon your life. Imana y'amahoro ibahereza May God umugisha. of peace bless you. Amahoro y'Imana bane namwe. May God's peace be with N'abadukurikiranye you. online. Those are following us live. Imana y'amahoro ibahereza May umugisha. God's peace be with you. Tuzongera ku munsi wa kane. We'll come back here on Thursday. Aha ni umunsi wa kane ni rejoice room niho dukora. Thursday is the rejoice room Mutumire ministry. inshuti zanyu. Invite your friends. Nuzana abantu batatu. If you bring